umi o taimi whaatadi mō ngā se ngase wa ai fo mai, ia maisi tūlanga e whaatau de mariwa se tamaitite rua tausanga ia se temo tausanga taruai, le ua maua i se iroironga na whaia, whaeroa mai i le so ma le vaia sanei, sa te tau na tong fitia le tamaititi te tonu o le 10 minute taru na taunu uri wharmai le i Northern Beaches, pei tai ane e lua ma le awhai tūla whaato a maua se moenga e tau fiai ai le whaia lava tong fitinga. O niseo i meli tau whaamata ua mafuaio na nga i atu le vahenga sue ofu sa vidia leo, wha pesa kulati i se tasio a onga i Adelaide e fia whaamauti noa po o atonu ia i meli. Pai mai le 9 News o mātua mai le Glenunga High School, sa longo ina e whaatatau ia i meli, ma ua whaamania mai e leo ia whaamata ue pe o na whaeroa, mai le o mawhai o na whaeroa whaamata o na whaiane, pei tai ua whaapole nai le a onga atoa ma le aso o iai ia leo su e maskula ti, ma ua whaeroa o lo mata i tū man totoa le atulanga. O le Glenunga International o se a onga whalawa i tele au stadia i saute e sidia mare rua hawheta mai te a onga e a oa o inai. Toi titi lava ta mai ti umai ta i se furu ono tausanga o lo o wha o peo na wha o ngāre social media e ui ua lewa na wha atu la whanoina e le ma whai e se ta mai titi lalo se furu ono tausanga o na toi wha o ngāina le social media. O whaamtaranga ia mai le reportere E-Safety Commission, wairoa ia valu se 4% ta maiti na whaia iei su e suenga, ta maiti mai le valu se 4 tausanga na mātutua, ai iwa se 5% ta maiti se 5 tausanga na mātutua, o lo o mawhai pēr lava ono lātou wha o ngāle social media, e pei o le Facebook, Instagram, maisi. O niso i lātou ia e wha o ngā ane ia upenga ta wha ilangi ma accounts au lātou mātua, ma ua maitau ina ila le E-Safety Commission e le o lava tū la whono mai e inga sa whaatūlanga e whaasa iona toi wha o ngā i lātou ia tūlanga o le soifuanga. Ma o le whautuanga ma le komisi e ieire ngā ruenga mātua o tausitama, whaiaonga, ma i lātou e whaia whainga whaavae e au o na whaatino fo i le lātou ngā ruenga i le whaamamaluina o tū la whono i le sā o na wha o ngā e le tamaititi la loifo le se furuano tausanga le social media. Ua o atu i le toa 5 tangata ua maririu, mai se wha mai pepesi e yeiso na so tanga i timunga mamafa malolonga i no fuanga ia fiai. Pai mai le 7 News o se tamama tua mai Townsville, ua ato i eire toa 5 tangata maririu mai le wha mai rea o le melioidosis, ma ua whaelua le Queensland Health o le tamama tua ua mariu, e iei se toa toru o lo whaelua fo ilo o afia le dengue virus lea i Townsville. Wha mai o leisi to a whāna mariri watu mai rei tui mātua Cairns, le fo isa a fia i ro longa mati munga mamafa. O le wha mai e yeilo na sautanga ma le tau susu, mai pepesi le whepa ia i o tangata a fia, ai mai se o le sua vai e wha lea ngaina. Wha mai e whaisi o ngonga o le wha mai e mafua mai le siama, mai le pala pala, ma o aunga e au fia i le Faiva, tale, ma whainga tau na manawa, a fia fo i maritino po skin infection. O lo whaia su e suenga ma ua whautuina tangata i a whaito tini 5 se e vai ma pui pui le rei lava lava pe a whaini ngā ruenga wha mama i le mae au timunga malolonga. Tara mulimuli, to tolua li ua mōdia na ngau inga o se bowling club i Newcastle wa mai leo lo fita ua ino se ngā ruenga wha atino mai lava i tutonu o le karapu po ni tangata fo i e masani pe whai ngā ruenga ai. Pol tau le 5 le babeau le songa fua tolu sfulo te sema tausanga tua nai, na wala wana i leo i lea kalapu i Hamilton North, wha i roane o li e to olua na nga iatu manai fiturou, ma ofu uli, ulu whale le kalapu pol tau le whae le babeau, feta ua ina lo lao so wha io se tangata whai ngā ruenga, au le inga o ia tupe masosola ese. E whasa furu whātau sanga le tangata whai ngā ruenga na afia, tong fitia paramedics ma aveatu le wharamai, mai le mai o so e suenga ua whai ai nei se o whai ngā leo, ini tua tusi se tolu o mapu e ailoa le seri e 5 se furu tausanga, mai le isi no fuanga, ma mōdi e le ngoi mai lana pule. Sa tūra i le whamsino ngā na nafi mai le ima whai ona tala i tua, a o tāri ai le teimi e tūtūra i ai le isi to o lua ua mōlia uma. Tala iara video sa mo le nei fo i aso whareile, manuia tele le whai unga le vai aso wha soifua ia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasima iwa tolu amo. Radio Samoa.
Kasilima i wakoro amo. E fia mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pa se neua pa umaulalo aile tongi pe antolu aso pe silia tu foile whaongaina. E te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado ile se i e afe tala Samoa. Ile whai unga o le basina. E mawhai ora pikila taavale maile malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo oe wha mautu ai. Ai nga whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. A whaia lo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Rangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua lo fai la Samoa matalasi. Rangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo ua lo fai la Samoa matalasi. Ea le nā agi baia se matangi se i momoli atu ai o ua lofa nei. Ia oe la u Samoa matalasi o langona le nā. O le nei fo i awa uli o le a sofa reile o tau walunga i aitu te mawhaiva alo Filima o le atunu. Ia maua ngā Gagaifo ai fo i Faiva o Samoa. Oe o loo alala ma papa ao ia te rone. O te leilo le taimi po le ale aso. Ia o le a fo le itu la o lo i ai isi atunu o le lololangi. Lo lala ma papa ao hai le to tele o le mamalu o le atunu. Fatalofa ia te oe mo lofa atu foi. Fa malole soi fu mui o malangi matafi. Ia o tau tiute mo tau Faiva alo Filima sa ngā pati ai le tai ao. Ina ua ngā e foi maoso le la. Ia ma ngā i usu foi le atunu. I ngā ruenga ua tutofi ai ma masani ai. I lea tai ao ma lea tai ao. O leo o tā walunga le. Nei foi i vai aso o ngā ruenga. Ia e pangale. Ka koe pingi foi kai ao.
Ia le se me ele angai. O ava noa le lei uma tātou te maua. E whaasoa ai, ia mo whaatino le tautua i le atunu u le tātou lava ngana. O ava noa e le au maua. Ia malango na ile nganga whaatai ma le whaamaulalo i lumo le tua. Ia na mea lofa ma ava noa le lei. Ia o loo maua. E whai ei le nei au nanga wha le lava. Wha le a u i lau wha whonga ma lau sila mai moa. I ta whai fia o le lalurangi. Whatalofa fo i le pa ia mawalunga o le tawhatolu le tātou bāna nofo. Pa ia mamalu wha le malo. Ia, pa ia fo i mamalu wha le anga luu. Ia, ai ia matua le tuu mamawalunga se vi inga o le tua. E momoli e ana au auna pa ia. I whata whaitau langa e fia. I tawha e fia fo i o le lalurangi. Whatalofa wha pitoa i le tāpo inga o le tātou tunu i Samoa. Ia, mai si fo ia tunu o lalulangi. Ia, me se fo i o le neia tunu o New Zealand wa vea ma ainga lo na lua o Samoa. As for reile pe o na masini ia i Samoa. Ia, o le whaapoponga le nao le porkalame. O oe ma le tū la fono. Ina ia puipuia oe, mai a mio vale a liska ngaka. Ma puipuia fo e liska ngata, ia ua mio pa a. E soli ele tū la fono, a ia, e sao. Ioi, o le ala le nā, o le nei, o le tāu o le polo kalame le nei, ia lea ua fio mai fo i le mālo māsani o le paanga tō tino a le siu fonga o Samoa. Ia ma le polo kalame fo i le ngā ngai fo Faiva, ia ma le tāno awa i le astona, i te maua i le sao. Le fionga le li i Satini, ia o long le sunga i atu manumbao, a Siki, ma lolo so i fo maduria i lau fionga le li Satini, whaatai fo i o Faiva sa ngā pātia i le nei mai aso, ia ua masani le tunu u ia tā talama tā upung. A fio mai i le mauta nei, whaatai tāli bala au. Ia ma le wha malosi mai fo i le tā ngā ruenga e pei o na masani ai, i le tele fo i o nei tau sanga. Ia fio mai a. Ia, sai fo maduria i lau fionga save ia po la suka fo le atau a fa pe fo i le tātou alis fasala lau i le nei tula la fiafia e fo i le nei tula e pi ama tu lau finangalo i le pi fo i nei tanoa fa fe lo i le tātou tunu o na paia le tu so lava se fa tawhai tau langa ta mam tina mas tu tupu mai o le tātou tunu ia e mai sia tātou pa anga masan o lo mau mea tātou fasala lau ngai so lava se tafo la nei tunu umana nei kilopi Marul sai fu monuia, marul folau, ia marul fu tau wata. O vai akua. O e lari li karunga e fo i mai de. Mai le marul kele. Ia haua i whaifo. Ia. Ia e whapena lava fo i. E i teimi o ngā ruenga. O abanoa. Malanga i fo i isia tunu. Ia maasia si fo i ainga. Ia o se abanoa le lei fo i a wā o tele tau sanga taluna i Umaile University. Ale e kalesia Yesu Keriso lau pa yo aso ngatai. Brigham Young University. Yeah. La ia campus. Ia ele i toi fo ia iai. Na le watua nei pasi mai Hawaii ma nga ia tui America. I California, Las Vegas, Salt Lake City, Utah. E ma le toi afe iai. Al te mua leo o toi afe iai. Taru mai le tolu sifulmon tupu tau sanga wa tūna i atu. A olu atu. O lo o iai pea uso matua whawhine sa mātou onga ia ma ngā lulua ma pepese ma sisiva ia ma su e ma kengi kala koui e le PCC da i e Uso le whakakoi whakanga leo i ka kāna onga Malon mana mui ia kau sa oe lenka me ki o sala lau e no polisi la va ia la Malon mana mui ole a ngā lea foi lea o tāwhonga fo i ma whai ngā malanga e tui whailo i manisi fo i waloa tausanga o vai ako fo i o i rau kū mai whapea isa ai no mape ako i fo i mai ai waptai le tu o leo tātou tui whailo i le lange mamar sai fo moni e lau fionga i wapea fo i e lo tātou tino Sai ai le wha moe moe wa o le te biton wa lea no o malangai o le amoa se avanoa ona sa tali mai o le fionga le senatoa ia Mike Gabbard o lona tua fine te mai ta i leo Dr. Professor Caroline Sibaiana Gabbard leana tangata waleina mai Samoa malona fo fine sa senatoa fo i o Hawaii leana avea fo i ma
Congress, Ia. Konkalesi, ia malo atu ele whare pai. Tulsi Gabbard, lea la ua tofia nei Donald Trump ilan administration. Ma wawea nei o le whaatonsili, Director of National Intelligence. O lalo la o le whaamalu le na tu ulai whaida matu talanoa. Ai te ua maua le tala i le toi ina. A wai tu sape wa retire vo i tangata nei i o latu to finga mau lunga i le whalefono o Amerika. E le mawhaiano tu ua ese i o latu o latu tute. A maise o latu o whaelele o titles nei. A retired Senator Mike Gabbard. Ia, ele leid wa sa mua le toi ina. Ma au ngani mai ai. Nanga le whatoa mai a le whau ungo sio na fine i le tofinga fōlea. Ia, a iei se tai au. Ia sa o whaalalo fo iai le malonga o le fionga le sentoa. Ia, whapena fo i malona ano tu mai tai lea. Ia se matati o matautia lea. Mana tua la i lo fionga le satini. O lalo ane o le whaamalu lea o le tu mai tai. Tulsi Gabbard o se whaatonu sili. Sfulu ma le valu matanga ruenga ese for national security ale malo Amerika. E iai lalo i le FBI, e iai lana vainga le CIA, intelligence umalava le military from the Navy to the Army to the Air Force. Ia mai si loa au vaenga fulele that they gather information e winga i le puipuinga o le saunga le mua o le tunu. Ai sa mua la le mawanoa ono le awhionga ia ai ono, kena ai ono. Le la una whausia, whatalo whatu lo awhionga ai ono, e le mawhai ona misi le porkalami. O ia lea, sa whea ngai ma campaign, i teimi o whainga palo, te le ngata i Hawaii. Ia, mō tātou tangata Samoa. O se maftanga mātango fia sa mātou whilua i fo ima mole whionga ia ai ona. A ole tā ua i o mere tātara noe o wā ole a inga mole tamai tai o leo wa ai ale tū la fono. I le nai tū o le lalani. Ia, whapea fo ila o whionga le sātini e wha manatu pēr i le tunu. O le saveawo la vitala i tanoa. O se whaaftai fo i le tū o le whae hea. Fo i tamali o le tunu. Ia o inga i luma karukwalu o se Samoa i lea kūranga a. Tala noa loi vaenga i o intelligence. E i fo i New Zealand. Ia o tangata o lo lava le tomai ma le atamai fo i ma le mana malama i to inga ngaduenga. Ia ai Michelle o Amerika ola. A ka o Amerika ia limas fulus keke le a. Absolutely. Le ila lo va vaenga lea tina fo i po to fine fo i po le tamari o fa malo fo i tamfai. Fa malo fa e a tu. Ai o se vaenga i mita ile tru. Ma dia le. O se fo ia tala e winga le tula fono ma le Department of Justice o DOG. O te tau nuu loa i Hawaii. Ai saulo bal whaasi silanga Donald Trump. Te bilina o lo tau whaatala noa le ali i intia le o Cash Patel. E avea ma whaatonu sili o le FBI. Afe mon tupu FBI agents na tutuli whaamanosi i le teimi ale na o iai Australia. Iai Hawaii. Ona o taltonunga i la tolu nei na whaila su e ngā whaasanga i le Palestine. E winga i tustusinga ma whaamaunga whaile le intelligence documents. Lesa i le mauta o le Palestine i Mar-a-Lago i Miami, Florida. Ia, a lele lau o whaalongotu nei. Ia wanga i mai ia, anga i mai ia le vaenga Department of Justice. Ia po o le vaenga le vaia ia le i tū o whaamsinonga. O a whaila umatangi. E te tau o na mulmulita i le process. E le mwhai na tuli whafose i stanga te tau na iese mafuanga. E le arau a vea mo me whaati ngā ulu. Fo lele ia Donald Trump malana vaenga. E le mwhai nto tuli tangati. You have to go through the procedures and processes of... Ia ma ave ma ta upu i whaamsino. Saole. Ia e si sira lai. Kasi le kangi. E lo pe fi video ka kangi kasi. Ia le na. Me la ngai ka mo kangi le fai o. O kangi ka ko le fai ngi. E la ki pe o se fi video kasi. E mo va. E malo alo i me fai ni. Tātala noa i le lava i aso wanda ma el ta whiro inga.
O lo loma ia le whilo inga fo I ane matanga ruenga leo e muse fo I lau fionga sa whaima whaia onga. O le recruitment process le sa whainei. Mō le tō fitness o le test le ana whaia I Mount Smart Stadium. Sao noa I se tūlanga sa o iai ia le fo I tau mwhainga le ofiso leo. Taisa vea, pefo un tātou tala noa ai neva iaso mawai atu lea sa ia le tātou whainu mera wa male balu sulu I vasfulu tangata le no atu tātou semina. E lima sfulu I lātou ia no atu tātou suenga le ana whai o suenga tustusi ma suenga tamo. Nea la I le vai aso le nei leo uma ona whaanga solo. Leo ua mawhai ai lau staff po I lātou lo whenga luenga I la loa. Ona vili ma whaaso tai I lātou. Lea ua whaamanuia ina. Mo le aonga lea la whai ele Unitec mo le suma luva yaso. Ia ele temi nei la, ia whatua o maua lea songa fua, pea o fo ia tu lea songa fua. Po wātoa le lo suma le lima lea sa mātou mana o mia. Ai ana nafi lena umona mātou tala noa e, wo le lus funu I lātou o whaamanuia ina. O whaaftai la mara o tiro tilo ina. E to tele alum whanau le turu, leo lo ia I tono le whasenga lea. Ai o le vaenga pito Silian tau e tau savea. O le to tele o alo ma whanau te maita. O le Silia vaenga o lo tu le iram tanga luenga leo leo. I alum whanau te maita. Po tu whawhine fo I matina. Ina ia o mai ia. E mātou te ngā lui whatasin tanga luenga leo leo. Ia, na ia inisi o mātou e mule tu whaftai te matina e papeho I mātou o mainga no atu e tapu ia fo I alum whanau o whea ngai fo I le ngata I le semina ia o tātou suenga fo I le sa whai. E le tāua I o rwanga le sabea. Ona e iei lea wanoa e mawhai no uso soni e tua I mātua I se whai ngā whiri ngā le whanau. O le winga la whamtalanga sabea. O la ua whautuanga a whai o whaafunga marite leo mātua. A whai o lo walo o lo o ta alo I se kalapu la kapi I nei ni usila se kalapu le leikar whakakai, Wellingkonge, Aukilangi, North Hapa, la ua whautuanga, wha uma le challenge. E se le, mana tua hawa noa nei I sabea, e le au moa. E le o tamaiti uma la tau te maua hawa none, mise lava pe ata au le au tele nei. Ia le sila lea au ngā o la unga luenga, e so soani ma tu e whai ngā whiwhiringa o le whanau. E le mwhai ngā luenga, e se nka ngā luenga leo leo sabea. E su e ata ngata I tausanga uma, masina uma. Le whakatali. Le whakatali. Whao ngā lea vanole nei. O lau fwoi whautuanga le te leo mātua. A whai o le ua alu lea tali po lea whine tono university. Wha malosi wha uma lea I ar pepa por kikerire. Umaloa. Vini mai loa. Ai mana tua sabea. E te tau ana wha maria ina ni sio vaenga. E te tau ana iaile lai sene lona lua. Ai lo te mau na su e lo lai sene lona tolu por full license. Anga tau na lua. Ia iai ia le visa no fomau. Mario. O le visa no fomau, wa mawhai o ngai apalai te minei, ia marisi vaenga lona tolu. Ia wha mautino lelo ia nisi o vaenga o sai tia I tu la fono. Ai, o la ua whautuanga I mātua, tala noa mai, mawele sosani, mawele whamtalanga sa. Ngi ke ua mawaru mai le ave isi koses fo I alwa I tupi. Ia. Ai le mawhaionga leo. Una o leo pumuni e iei nisi o alu mawhana mutamari o lea tunu. Ia e le mawhai, ona leo, ona nisi o soni ngātu la fono, sa lawe lawe e mamuli a le teimi ua whanu. E iei nisi, e fua lawe leo ngaunga, pale mamafa o soni ngātu la fono, e ono mawhai ona ave ma leo, pe a whai leo o iei se teimi umi lava, talu ona tupuru vaenga lea. Ia al vaenga lana. O le mata recruitment team fu leo la to ia vai vaenga lea ai whaftai lea tunu o na o le tali mai. Mana tua e a mata ia mati tātou wa onga peitai e iei lisi e tātou su enga mo le semester luna lua o lea onga lea e whai e le teimi o uni ia longa puli na labar tātou o tunu pea o na le talata mai le teimi nei. Ai le mawhai lea e le te taula o na avea ma papuni pe a whai e loa e lo walu. E mawhai anga alu e su enga temi nei. Pa ala whautuanga tala no mua mai e mo isef sosoani. O le isi vaenga. E iei nisi o a onga o lo lato whaia vaenga ia o a onga whaara o su enga whaareu leo. O lau whautuanga. Tala no mua mai. O na mawhai leo no o vatus whautuanga mo e. Wa mantua e to o tolu lama.
tolu la va o ngai o ro nga lu fa tasi man tanga lu nga le o le te wanga na o te roi mangile o le MSL training le I manukau ia malatato Unitec Institute le o I Carrington ara ko wala o nisi e fafo o la fautuanga taune tala no mo mai e tia awale avele manatu fo le nau o sol tamai titi o fia ave maleu nga avelo le sosko nga kosis ai mo tupi ai le aisia ele sia nga ono telo nisi kosis o ai la to le ngi la senge la wa bakua ai uma e le ma fai ona e apalai se i vanga na ufa mo i na vai nga ia o vai nga la ia e fi malama ia wal tato tunu wala mai mo se so ai fa tele tunu mo lango ia e watu fo i ar tar sanga i matua mo tato ai ngolo ia lo ma fana o le lo ta pena mo kulisi Wellington le lo ta pena te mine mo tato wa ngalo lo fai nei au kinangi fa bon mo le avela lango ia lo fana o le sile vai nga pito silian tawa a fai o le e ko kongo o le apalai le pole process le o le ufa nga solo ia fufuanga e la foto nga tire na ave yalo mafana ave vesi do wine o we kia ya savali esi o e vidi mkanga luenga leo o we te sa ui ke va mi sa pe ke sa ui wai uma e fa misa ona ave ale ma vaenga yo no a fi ai lo wa no o le si vaenga fa ikeke vaenga te tu ine nu o le penga te failangi o le Facebook o le Instagram o le TikTok o vaenga o le taime ke sengi kongom tanga luenga leo o le o e fia avia e maleo le po e leo fo ai va ai tanga luenga leo o yeni vaenga o le fitawi ma vaenga o le tu la fono ma tu nga mio ke a mio o TikTok Facebook Instagram YouTube o le ala te le yo le avano yo no abi ese mai o e male process ma fa le yang ai ne lu tom fai ia man tu mala mai e mo va tu tato numero stai me mun mai e mo wo se so ni mas fa lo te le no va nga ia mo na fa fu ma li le ma lo sa ndo e ta wo tele wa o le tapol kalambe na va ya so e lua o tuna ya le na tali mai le tu la le se lau i la to na o tu le seminare ele ngata I matua ai no tu foi mamatu na tu fana e o ala na o pa u mai le numero la lo le lo se fulu le wa a fia le recruitment le ala meta o le sila fia e matua matali mai ma fio atu la le tulanga na ye lo to fa mo le fitness test le na fa ye smart stadium la working tilo ye ka make results le na la fo mai e mako staff ya fulo kilo fai asi maulungo le fitness and isi o alam whana e ei ni so I lātou le I ausia le vaenga sa mana o mia peita e ma fai o ngā mako ngā nunu e nei ausia e umai forse fununua vai asolia por vedi su elea suenga o le sile a mātou ngā luenga e fai e le wha pēsa ungar kuskusia le e fai fo le mātou ngā luenga e vatoi porkalame I alo ma whana wha pēle tunu ina ia tau faina ia whalia le fitness le ia maki kiloa to tele ni si alum whana o lai anga wa e ni se la ko le I pasi ia ele a whainga o le ko ngā pasi fo le o lau titelo sa vea a whai ke sa we te tamo e se fulu mal wha pe lale fo su mal wha le sa e kia wala pa makoele ma o te lele avano e whaino unga lue ai whaise so animo a whai te sa we ke kamo ai lua se fulu ia atonu le le taimire nei savea ai te lele avano e vato ini fautuanga ia ia wala fo ia o hani o wala ka e faina ia fo ia fa fitau le ma ia sa la kiki ko lo kamo ia te le vai o ila to la lo fa manuina ia ele fa pe ale fa manuina o nga ma ko le angole ia e mo wala no mo le so animo ele nga ele terminei masalor ka ko se mesele ia uni e koe mawelisi au avanoa. Pau wana vanga tāua. Ia e ngā lue ina ia fo ia whawhita au ria lo e whitai e mo ore te mine nei. Aere I koe o malisia kako se mina. Malo, sao no, tāua tele le whawhonga. Lana o leana papa I lau sao noanga I tūlanga fo le o le lapta I o mātua. I soli ngā tūla folo le tūpulanga tala bau I tausanga ma ale. A wā e lore nei, your rap sheet.
e soli ele tu la fono e o le mata upu le vetting system le process a leo a faila e soli tu la fono le tamai titi mai lava lon se fulu lua se fulu fas fulu lima e fa mau pea na soli ngā tu la fono mai matua e tāua tele le vaenga leo o ele matalanoanga ma le fionga le li malu o le malo ina ia lapta ia whanau o le whaaleanga ina o lato reputations ia whapena fo i o lato ingoa i tausanga malo ale ele ngata la ina whainga tā i o le e alu pe a whai o le te fia leo a o seisi lava fo i ngā luenga ua whapena le process o lo whatino nei e vet umatangata mo isi ngā luenga ia ona tapuni ai leo fai toa mava no le lei mo le anga i luma o sa o le na sa o le si vaenga pito isi linta o sabia a fai ua iei se lua tala noanga malo walo le te bine e fia leo lana vanga leo se furu wongolo wa tauna tātou ngā nue mo le singa o kamikiki o le si le vaenga sa ve tene soli tū la fono i ala mawhana o le whea i le ngile i seki te lele avano e ono a fia le la tau a palai fu lele i vaenga i ai o a vaenga sa e whaia au e talavu e koe fo i mai ai koe whesiringi ai o te mira e te lele avanoa e wha le au ngā ina i lo tau mawhai pe a whai lea sa e so tū la funu o rangi wha pe a lo kes furu ongos furu fiku e lea kai kai ango mai lea e wha mau mai me se pe a whai o le lao o ilu mo wha msinonga e te lele vaenga i ono a fia e mai lau apalai o lona winga mātua wha manu mo le tala no le whana o le si vaenga tāua o wongi e kako kau mo whai e whautua ina le whana o e whainga lako ai ka lafu vo i e whesoso ani wha lave e wha le ainga pe a whai e se manga ko le akari i le asfumali lim asfumali ongo sumari fiu kausanga lo whainga luenga e fia leo e iai vaenga o le tātou process por wha milonga le o tātou vaenga ia e ono tau fia ele whanau mai le mawhai leo na vea male leo ai se a whai o le kia la kua se fulu mo kupu a whelau long a ngā se fumare valua kousanga whai si ke leo le whaafita au li lea o la whautuanga whaamon mole ia kam whai whaakilia ia soa whale whanau lua ia o le keimi a ele whaamaon ia te tungi ina o le long e iai fo de vaenga i ono whaasala ina i ono tanga luenga leo le stand down ai e le mawhai o nei a palai se umale lua kausanga pe kolu pe whaapesi isa wana kako kupele e tongtongi a por kako long lo na winga whamon mole nei vaenga la ai tia sila e fo le awana i puni tia ai le moi mitinga al whanau ia malau fo ilango lango whanau nei au sia vaenga o lo manami fou le mele la ufalongo la ufionga le di satini o le o credit rating so le whanau mo le tupulanga tala walanga o te lo le ale na turo tātou mātua a Samoa te le lo whala velave ma le sau o si o kari tāo e whai le loan a le o le na wa whai e mātua le loan o le mwhai ai au mai si tamai titi le na e guarantor le loan ia le ala umane o whafonga o le si vaenga sa veo o e tanoa o ka avali o whaakau ka awale i lalo anu mwhana. Sfuma leongo, suma le fitu, a iau whaakau i ka awale kaunka, i mantua ta awale ni le tau ngofi, e kiri levango i ongo a fia. Malo, whaafitai ta ua tele le whaafonga mai, a le atunuu, ia me se o tau mātua, ia alo e se mawhau tua pēr, na ia tātou whanau, ta lavo. Ia whaamama, ia mamalo i ngoa, ma le tūla fono, ina ia awaina i sei tia ma punitia fai to o ma no le le mo le anga i luma o luma na i o tātou whanau nisi mata upu o lo fia sao no e lau fiong tai lau fionga sa vea wa pe whafonga Samoa ele mata upu te fia tala noa i la fia fila nei o no lo tele na fia i a ingo le tātou tunu o le vale i le saunga le mualo ma whanau laiti ele ngata i tutonu a inga o tutono e kālesia, o tutono whala putonga maso ola vese vaenga. Tātu tala no le vaenga leo nisi o winga mātanga o loo whaatino ina i alo ma whanau. Asawe, ka kukana ngua malmala mai vaenga leo walanga lo tupulu te mine nei. O loo to tele alo ma whanau e maisela vata maitai i le tausanga o le lima, o le ongo, o le sefunu, o loo a fie nisi o sori ngā tūla whono mātanga. O le whanonanga vaenga lea sawe.
ona to tele la voi la to lo fatino ina ia so nga tu la fono ni o tangata la vai tonu ai o vai nga le o vai la vai o ko ikire misi le vai aso nisi o faiti o nga wa au mai e tina po tama o alo mafana o nei tono tanga nga leo ono lo o afia pe male ai se sa nga le mu ma se la fitanga o alo mafana i te tonu la to ai ia tele mafuanga tele mafuanga vai nga mo pe ona tatu tala no tele o taimi ye fai tete tangata ese o atu te tonu lo la po lo moka me sala o fai paki fai loa pati tonu la inga pe tonu la inga fai se fia vo lele tango fia la va malosi avela fa mo le vai ngo alum fa na laiti o vai o longa ko ke le mapaki te lo te misa vea o pe o fa ngalo ka mai ai nga ka ye ma tau mafa ma sisiva Mpala wale. Yo, ono ole isi vaenga. A Michelle va vaenga ia pe talfati ta iwa momoil fa na utonu la to pot. Pe ngo fa fa ka mai ki ole kongo paki. Matangata ne ole wa matana fa swava. Lua o nisho ila ko wa fai mala ko masangin ba mi la mi ole. Ole fi fa winga matanga ia lum fa na. Ole pu monisa vele o to po mo le fa fonga le tunu. Monia. Ole kupu. Wato o tele ila to ua molia, ua lokaina ma molia le whamisinonga. Ono o winga matanga o whaatino ina i ala mawhana. Wale ngaka la fu ina i ala mawhana o tala vau teine. Aolo a fia to i mawhana o tama. Ole upu monisa vea. E ta tau ona saonga le mu lo walo. I to tonu o lo ainga. Kua ia whafo ia re lau kele asa vea. Ia. Ma le whafonga le atunu. A to tonu lo lava lo toi fale e te tau na saunga le mu wal whanam. Sa vea, e le ai se vaenga e whaape kau pole ai ia le mitanga luenga leo e loka oi ma whaini molianga pe a whai o wha maunia o lo e whai tūlanga matanga e whaape masi e sori ngā tūla whono le alofa whaape i alum whanau manatua o le te le i o le awhianga o mafo whau o le whanau pe a whai o i tu i vaenga i sori ngā tūla whono ia to telefo ni si o te mali i o le atunu to tele ni si o i la tau o laulo o taualoa ua mōli e le whamsinonga ono ni si o sori ngā tūla whono i to i ngā sori ngā tūla whono matanga e whapea o lo whatino ina misi la whanum whanau e iai le vaenga fo le mawhai e le suma le valu kausanga po suma le fiku i lunga aku o lato te e nisi o sori ngā tūla whono. A o le tele o alum whanau i lalo mai o tausanga ia o lo maa ale pea lo lato o langa. Ia o kelo i la koe mo ia ele o ia se maana malama anga fu le whaatanga tamatua e te e atua i sori ngā tūla whono ia a o lo vai e pe mal whanono o lo tupu pea. Vai asa uma o lo o iai pea vaenga i o lo tupu i tono ainga. O te whaafitai ta maam tina mātua foi. O nisi foi e leo ngi mākua au tausonga po o grandparents mātua. O lo au maia ia whaitionga ia maia li poti e tono mtanga nuenga leo. Inga ia mōli e tanga tau lo rātu ainga lo rātu whaia vaenga rea. O no na winga whaamone Samoa e kaunga se whikamiki. A whaiwa i eise vaenga o tala no atu lo walo i ate oe. O le mere lenga kupu. E iele manga ko kako pe tātou te le tari tonu i alum whanau tele o taimpi. O lau whaukuanga i ake oe. Kari kongu mua i lo walo. Muli whaiso suenga. A o sauso suenga le wha maunia. Lisi me ke pole. Ai a whai e te le whai se ngā ruenga. A le ua wha awhienga whai adwa kuruka mikiki i ake oe. Ai e te le whai se ngā ruenga mua. O iele nganga fwile le pe i maha e tala noa i le ainga. Lua. Pe i fefe kala ngoi ki ufai a koe whape mai ainga e le sao e ama ma le sisi koe a lofo ia e malau whanau kolu e ke whaale o angu i ele vaenga nea isi nao mafuanga e ala iuna le tali o tatou mafufa o lau whawole si vaenga watu lau soundwanga o wa whata ua le vaha nono fo le whape langa o tatou o tatou masani o levan o tatou whaiwhaipea Vapela ia mai le tamaititi e whaalayanga ma talepe i le vāle. Saole. O le tupu le mea lea, mea matanga.
O le si vaenga ua ola vena sa wai na le whanau. Ia. Onga ua le kari kongu mātua le whanau. Ua i le teimu o sa wai na. O lau whautua ngal tātou tunu mātua po wai lava. A kalangoa kuloa se si alo mwhanau. E o fwoi tangata mātua sa velo tupu ai. Pe fai mai o kolus furua kousanga. Ai kulou le ngano la whaongaina. Ai risi wha le popoi o fai aranga ruenga le i kangaka mākua ia. E iei le taimi e iei le vai e le ua mamafu le ua matamuli e tala noa isis. Me le kaunkupu vanga le. O lau whautuanga tala noa i se tasi. Wha aso i se tasi. Pe a whai o tupu nisi o sori ngātu la whono le i ate oe. A whai o wha aso atu i alau whanau i ate oe. Se wha mo le whai se ngā ruenga. Longo mtanga luenga leo o mainpanga luenga leo susue. Pengo fa ku ke mo sola. A uma so enga mama waifo o se tala fa atupu pele mo tonu fo le fana. Se me ke pole o fa sirga mi ki. O fa ku li fa fora fana. Le tala no le fana ni ia fa mo tino ele o afie o la toma fofo. Ai a waku ai fa maunia. O kon fa kun ka sabe. Ia. A mai lumal malama. O fai le va le fata le mata pu le anga te le. Ia fata le uta ngi ta le pele va. Ia, mari. Ai a fai na ia fada. Ia, mai a fio le mafofo. Te le o isi va nga wo ye o isi mafu nga wa mata ona ye le ngona fana. Fi pu le ona tulo. So sola mai. Ia o vaenga la ia pe o le vaenga le no fita no ne fefe nei tau no fa so tato tunu ile o ia la vai le matapia le mana ia tau wana tu watu yo kafkafa mo o ele ke fa fonga me tato por kalami au e faia le vaenga kalo si se yo mo e se lo kau le mo wanga fu ia o le upu monia a faia e faia le vaenga lo fa tuanga ye tu ko me le fkawinga e faia le tulanga va pe a faia ye so ma vo fau e ke kau whaierwa e ke fuafu e te whaiere so ni ngā tū la whono o lau whautonga i atu i tū. E le ia maso u whapea o ke popole, po ke alofa, po o ke misi alofa ia oi. E loka oi. Walanga e te tau o na malu pui pui a alo ma whanau. Tina ma ta mapo waila volo o tupu i vaenga e te tau o na malu pui pui ia. I a inga mano whanga o tato nofo i. O le si vaenga. Wha i te tangata i te tala noa i ei. Pe a whai ui se whawhita au li ate oi. O nga iei si kano ko e aru whaasara lau i nungora Facebook. Ia pe tala no nei e aru whai o kala o lau whautuanga. Ta po e ata ma blackmail rai. O lau whautuanga. Sa ili se tasi te tari tanu ina. Ia le ai. Ma wakut kako kiri whaunge tala no ma ie watu ni se whautuanga ina ia pui pui ai o e malo waingo. O li sila vaenga pe no ta o sa vea o lo fai asi fa tu la ia te mine nei o ni sini o soni ngā tu la fono ia o lo a fie ia no mfana ulaiti me se la va alo tamaita mai le ngata la i na la o fionga satini le ngata i tuplang tele vo mal fana ulaiti le la na la yo no fai te le mele nei o le fai oni pati lo fale mai vala ulia ni sio mai la fo le na o te le te o fia lo te inu se fale o system awa o tu ainga me i tu lai mai ele mana o lai fai lo fale ya o vo la ni o fai fale o system wa ai se no fuanga tu te ai na o tanga tamata ele ngata fo le na ai be o tanga o au wo e winga pa ya o tu fo la ele fai la tamiti tilo le to lua o le e tu tupu e mea e whea i sa pelu ma mea whapena mana tua sa vea o le soli tu la fono o lo whaia ni winga whapea e au noa ma se whatananga ma se io ina e le ua a fia o le winga lau whamtalanga o na wa yeini si o walau mai e whesilingia po o se soli tu la fono le so solo lonko rua ma le si tina po le si kamalo tulo e lo so tu la wa malia e lo na fina ngano ai a fai e te solia le mau so si sila so se ainga pe ke wo fu se kavale a e faia winga fa bea fa malo si e au no ma se fa tananga tul kula fu o volangi fa bea o e ai no ngai lo si di ai a faia o e a fia o e langona o ye le vainga o so po i ai le vale au no ma sa fa tananga
sa ili se sosoani mo wala ngai te lele a fianga wa ale ka fia e aru furka kare ko fasis kanga kamulia ono no e te tauna fa so ta intanga luenga lo e mo se mapsanga mo Malo va tai ta wo tele le fa fonga ba ile tulu o toe a valu minuto na tale o le tu la lima tale lima ya ta walunga tu fo ile a ta wo tele ya na dei va nga o le tu la fono o e ma le tu la fono na ya lapta ia fo ia ta tu wainga ya mamata i tu ia le tu langa o le a fio ta tu fa na la iti be se te mai tai teine la iti ia i lima sa wa o le usa kangi e fe o i solo mfele le solo pia ma wa io de tau na mo e laki la le va be mo le ia ai le papa i si tanga ta fo le fa ale la bakele ia de mama mau le ia sikulu o fa o longa ia le o le sivainga ia le ata tuanga tu le weekend Adi. Le fo i ka va ia ku ka fasi sa vili fo ke o lo vale tau mai fa le lo sa ta pena le lo sa mo le weekend a fa fu fa malanga ma mawa tu ma kilani fa mo tino lo lava ta pena sa lua lava lo malolo a le ia ave ka vale matala ave ka vadi ke le yo vai ngai ma fa yo no fo ia vai ngo mua vai fu spa o pasis vai no fo le fa na o tsa o fa ma wina ia vai ngore ta vale ia sa ngole mu vai ka ko pepa vai le sa ngai o ka fa ngai ku mo ka ko sala yo ka ko pepa fa ia ke si la fia wa vatu se fa tuanga ma se fa to nunga tanga luenga ia te o le te tauna e tu tango fia se ta vale se ia mo lo lo singi tauna ustai ni ke ko ke po willing ko ka fira wala ko so le le ka no go e pasi me o ko fa e te tauna no sta ia vainga o lisi vainga mana tua sa vea o tato lai sene le mai Samoa o le o suia nei mai se fuma le lu e se fuma le valu masina e ma fai o nei fa ngaina a la vala futuanga o we ke kuli se yo os fuma le valu masina a fai we le avano ka un liu no lai sengi e ia o ia ai manga o ko solo os fuma le masina pule oi a wala futuanga a la makalonga la kala ka o tauna fai sa fufuanga ina ia awane ia fia tu la fono pe a uma sumal van masina le aulo e felo i pelle sing Samoa ni ia malisi vainga fa mon mole a o te tango fia le ava malos pe a fa ile la fa fo ina lusa a fa ile la kan fia la malos sa moi ta ia uli si aso ko fa o wen malanga a fa yo nai o ke me uma le ava malosi vai si ki ru ko po sa su po ka ko fo ki ru ka kalangua se tangata ilo ave ta va ne fe no fuya ai o ke alunga oi a fa yo ene lava vai se vai nga sa ngole mu le wala fa tu le lo sa fa sa malolo o vai no pito io se ma pa ne pe lus fu ko su mingu ke wala va ma ko ya e pi oni sina vai nga ta ngole ni weekend e ma fa mo tino le fa mon mon sa ngole mu i si tanga ta fe wa i dungo le wala mo sta ia ta tu la fo no dungo la wala se malo ta hotel a wo fo ke ingu pia e sa fa i spiko e kuange ia se monkey a ver ka va va ka un cape se sil monkey ya le na ole wo to e fa minute tale tu la lima manatu ya ole a se fonua ia le tanando ala le yaso ia mo le tatu fa so fo ia tusa ma le por kalame ta wo tele mo le sango le mu ma le soifua maloloina o oe ma le tula fono i le nei fo i as for rele wanga ngai fo i Faiva ya mai se fo i le tutua a le fionga le lisatini fafte tele i le fionga ya e fa manatu ane le tanu mera i le atano ya matawalunga i fo ai ma le tapor kalame le so ya fafte save ya ne fiafi ya faftai lau fionga fa pe fu tato lis fa sara lau mo tato no ne fiafi e faftai fu tato tunu fa tal fa tuni so tato tunu o lo fa fonga mai ya me se leu so ya tamilo mal fa tu ya mati ya mal no fo alo e faftai la nga le faftai fu i mo o
le anga le fo le nei vai aso ia ma vaenga fo ia fa moni le tu ia mo se weekend fi la fio kama le ai i fa pe fo nei kalesia se mato kalesia i stamaki ni kalesia sfitu tu fio fa lu mai ia mo e tato kalesia ia so o lava se aso fitu tu lo i tafa fio nei tu no ma nei ke lo pe ia mo to sapati fi ma sapati manu ia le aso ataiau i fa pe fo tato tu no fa sapati le sa ia me se tamaki third ia ma fa mo le aso ana nei ia le fia ana nei fa moni le tu fuanga uma mana tua tas tato numero le ma wai tanga luenga le se fa la fa fo se lo tu pu te mina nei o lo a fia o e malo ai nga le nga te sa ngole mu o so fo ma me to tino tasi o li mor tato numero le mo le so sani mo o i lunga le pinga ta fa ilangi po telefoni foi ai le o se fa la fa fo se malo lo tasi o valu Faiva mo le so sani mo e sa mo i la lava ngana e fa mama la mal tu la fono o la wa ya tau ia manisi fo e fautuanga ia wa sa ngole mo tato tunu ne fiafi family le tu tato tunu fu fanga ne va yaso ia mo se weekend fia se weekend manuia ia ma se weekend fi de mu fo le lo fo le tu tato tau puleo le las fale le va yaso ki we ko malanga sa via pe ale ai tato te filo el verso fo de lo fo le tu se fo ja malo fa tai sa lo fa lo foi fa la we tele tato tunu fa lo tele ia ma fa la I au ia ma fa malos io fa malos il tato tunu ina ia alo ese mai mea ia tu la mai a to sisi ile tu la o tu la fono e te saunga le muai o tu la fono fo ia pui ai isi tangata ai tato le tau sia lol tu la fono ia ona o maila ia le o fa no loanga tato te le mana mia pe o ni manu anga o le malepe yo le tato vanu nofo o le maliu o stangata ia fa pena le afianga o tato fanau ia ma de mo wai le fia ia ai mo le te mi dei fa te tele le fionga ia mo fo ile to famba le fautanga mo le malos tulu i pe le tua pui fo i lunga le awala ia ma unga luenga lo ofta lo ia ile matanga luenga atoa mo le pui o le tatu o tunu tau ma vai le peselea o ke ofo ia o le Nato Brothers male ma nabo nga luenga i le so ia fa malo tuai le nga lue i lo tatu o tunu atoa Taunu waile muangana elelele se ai la maileti otala ai ole fasidi po ole alava ole taunu umafua fuanga ole mafutanga ma ole tusala ana tautala sa ole mai le ale we go la le mo fai si o te o fo si malo un loto baby sa mi se ita umai be mo I ua e fa apo ola sunga e ata utala sa o mai eto atele sa moli mai wa e o Anga e kau kalasa o mai le ma I maua le alofa le ai na ba o se fa ma o ngi e fa fori ngo foi o langonga ka kingo mai o le wa isola o ke le fia manga ia ku o le pola pe o se fa le o fo lunga ka walunga e wale ai o se fola mo I le po o le alunga mo ke kala ngoa lungi kingo fia malo lo o le ko vivingi fo I ngoa le mau kong lo ma fa fa o lo lo ko fa ngoa kaka vale mai foi lo fa la manga ba o le a ko fa Deo nga e kua mai al pe ka o se kama se mangu
Ukilili le lofo pe u se makai kai u se fangu le mafukanga ke mangau e ngangau pe u se maliu wa le vanga kangu fa ku sa oi se ka fa solo e maka fua ele ai u se langu ke le lo ainga ai wa e alu pe la singa oi le pole ma fainga kinga e ko se le fakule sa e ko pe fa lilo po fe ke kamilo milo e yo la vale kama i mo ai ko foi ni ya oi kangu lo sa o mai le ale wingo la u be le u fai si o te o fo si galo un locho baby e sa u se di cha u mai be mo i ua e fa apo o la sa o mai e to a tele sa moli mau mai o a u e o o
tilo tilo e te reo sauai. Lau fua rosae, le fua vero vetae, le fua uau I moto, ae le matalai. Oi, 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 I le rei malaya, leo ti fa forse I le la lolangi. Oi, 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 I le rei malaya, leo ti fa forse I le la lolangi. Radio Samoa. Tasilima I tu. Amo. Yo, it's Love Got Kid. It's another one. This song is called Faiva. For all you people out there who like to relax with a good massage. So we Faiva mai la kaulu. Fa solo mai la kaua. Faiva mai yo kau au. Fa solo mai la kaua. Faiva
e whafonga le tautua mo oil si whafonga o Samoa, le radio Samoa, su lima i watolu a mo i au kilani, ia, ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu o, ma le atau o Savea se Yuli, i le neifo i aso Whareile, o le aso lua se fulma le tasi o le basina, le nei o Februari, lua afe lua se fulma le lua. Tau walunga atuai le talanroanga fo i ma le fionga le li satini, i hatu manu vau, siki a siu, te o matavui, ia, ma le porkalame o e mal tula fono, anga leile tua, i lau fionga le li malu o le malo, ia whapea fo i le whaltua ma le no whaalo, ma le aingali, ia, mai se fo i le pui pui o le saonga le mu, o le toi fo i atu i nu umafio anga, ia, mai se fo i tau nu umalmanuia i le ainga. Tuli matai le whapoponga o le tātou porkalame, o e mal tula fono, i le vai as fau ma le li satini, le sunga ya tuman wao siki a siu. Leu fatasi mai ia le tua fine ya ati, fai foi mafonga tau moli, ya o le pulenga, ma le elwhenga alwenga, a le fale tavale, o le Henderson Cars, fatalo fatu, ma lole soifu maduia, tai foi mo le tali mai o le wala au watu, ina ia whaafonga le atunu, o whaalawi loa foi, le au nanga ma le tutu a le Henderson Cars. Talofa, malo se fu luia malo fu nga lue ndei aso ati. Ya malo se fu savea ya lange mafu te ero fa peona fa fu ina mita po kalame fu ile nei afiafi ya lo manuia lava mea umele lo famalanga le tsua ya le fu ila lama fai unga ruenga le nei aso ya wa mele nice wo tsa officer o manuia mea uma. Ia, puli alofa le tua o le lei, wa manuia mea uma, pangale fa pea aita te manawa whaatasi le so. A o lewa vai atu, o e tātoi o mai fo kai au koe whai le tanga rue. Ea. Ia, ai lea whaina, a wanoa le lei, e mwhai e ona wha ua upea le tautua i le atunu o le mea sili le nā o na tā ua. Nā mailo waso? Ia o le vanela saunoaga ia e pisi lava mātou le asfalaile i o asfalaile uma lava e pisi lava le Henderson Cars ia ma le aso atai ao ia o le whatinoina fo i o sign up fo i le malo le tunu ia ma le whaomaina fo i o application po o tarasanga fo i le malo le tunu intu ina mailen ane tai ao mai nei la uli ia le lai whauma lava ona whaatino i nei le aso nei, ai le tapunia sa so whatsa vale le tūlai ono. Ia, ona o a fwoi ni vaenga po ni maluenga toile nei aso, ia le a uma lava le aso atai au. Ia, malo, ia lelei, ia alo tele ma wha malo si au atu fo, ia te usu mai ka ki ngā lue, a wailo. Ia nisi na malanga mau mai i isi pitonu o New Zealand nei pe o Hamilton e Tokoroa nei pia ma Hastings ia po Palmerston no fo i malau mua i Wellington ia ole aso nei asfar ile ia ni taso customers po taso ainga na malanga me le lo ona o le aso nei sa fa pe ona patino ina I sign up ata so ai nga lunga nei o kilani. So o le asula nei ia mo lunga nei o kilani ia le safa I sign up le mala le tulu o tai au la le aso tai au ia tai au la le o mai nei sa so ai nga mai loi Christchurch ia le taunu o mai tai au le tula iwa ia le o mai le va le se fulu taunu le iwa ia ona o mai lole o mai whaiala to sign up ia matoia nga e sila lole pu eleva a fo ilea le toe o ai fea I Christchurch. Io ne tato ainga la leo mai tai au, io o mai loi I Klaisa Tete. Ia whapea fo inisa tato ainga lunga ne o kilani, ia le fo I whapea o tai au la le piki ia la to savale, ua uma o na whaia la to sign up. Ia safa atino la to sign up I le mai la songa fua, solua, solulu. Ia o tai au la e pe o to tele le foto a maua vanoa tai au le tele na offway io le ala tai au le o mai piki ala to savali na le o mai na vai piki o lo o ma ona fai ala to sign up ma di ta wo tele le da
le whaafonga mai le atunu, malanga mamau mai, ia o le naim whainu so tai mai lava le tau Facebook page, ia, ma le telefoni e le eise tongi, tātala noa i le tūlanga e fisoso re fo ia i lātou o ola il benefiti, ia po lātou tupe maua mai, i le pension, ia po le superannuation, o whaia se lātou tāwsanga, whaio na whaonga, seisi tangata lo whainga wenga, full time, ia e fisoso ani e whaamarosi e le application, ia ai alu ale le ngol tangata, e ona ia le tāwsanga, i lalo, ia le tāwale i lalo lo na swafa, o le sao le nā? Ia sao le savea, e tāua lava ia tūlanga ia wa e whailo mai. O tūlanga leo le benefiti, tangata le benefiti, ma le pension, ia ma le casho. O vaenga ia tolu, o tāua e tāua na ia se tangata full time. O tangata full time le na te supporting alo application, ia o le tāwale, o le apalai e alu lava i lalo lo suafa, e se tongi fo i oe le tāwale, oe le te benefiti. E se tongi lava i oe o le tāwale fo e alu lalo o lo suafa. A o le tangata le full time, na o se tangata fo i lea e sau, e support lau application. Ia o ai inga le nā o le tangata pensiona, ma tangata benefiti, ia ma le casho, ia o ai inga na e tau na e se tangata full time fo i lea e sau e support lau application. A o le tāwale ma le payment o tāwale, ia o le mtawhaioi na oe le te mana e apalai lau tāwale le se benefiti. Malo vaptai. Ia le i pau ia te au ia nisi vaenga le tātalanoanga e te fia whailo pe i le atunu ia ai. Me whai ana mai le tā telefoni ma le tātu atusi ia toi whaato toa fo i tai au le tātalanoanga ma le tāli poti. Ia e le whaumena tāko kalami sapea ia whailo atu pe le malona sunu le silingia i le tūlanga leo o le cashback o Keith Cash ia ma le referral ia o vaenga ia tōrua tā ia o le maua o tasi tāwale umalava e maua umalava cashback o tasi tāwale e le se tāwale le se cashback e maua umalava cashback a tasi tāwale pole alava tāwale e te apalai mai ai ia o le cashback e depend lava le cashback i lunga le tāwale lo whapea o na apalai e le customer ia o cashback e ama sama le 5 selau na i lunga ia 5 selau afe, lua afe, tolu afe, wha afe ia o cashback na e depend lava le tāwale lo whapea na apalai e le customers ia o le luna lua ia o matu tāwale tolu ia whaalu pea ia promotion i le seminei le mau e le wha afe le maso pick up Mahindra ia o le maso Kiwi edition o le Scorpio le mau e le ua afe tā la mea alofa ia ma le maso SUV 700 o le fitu no 4 ia le fwe mau e mea alofa tupe lua afe tā la ia o ai lava o fia e fia mna o mesa susoani e fia apalai mesa tāwale ia wala au mai ia au o asi i le numera o vali selau, fitu tastasi, ia pole whaonga mai fole maso Facebook page o le Henderson Cars, ia e tala o le maso Facebook, ia faso a moe lava le maso ofisa le whengalwenga i le maso media, ia e faso a malolo ia le sputasi, ia taimi fo inai, le mwhaiona tua tali tua se meli, le mwhai fo ona tua fatino ina tūlanga le application, i le po ia so le taimi te lea la le e mwhai la vauna e apalai ma le taimi le po ia fato a malolo le tangata le tula svitasi po ia ma le mataswa tusi o le tasi wafa Kevin Tribe i papasoe te manukau ia whaftaina wasavea mo le avanoa ia te whiloa i fuda sa sae au ia sako kalame mi masami whafteitele lava mo le tali poti o le ata whiloa i le aswa tae au manuia le wha mai ai no ngā ruenga o tutoe ia masaunga le mufo i lungo le ala tele i le toi fo i atu i maunta malawa ai molu te mnei alo whaatu whaasoi fo ia. Whaasoi fo sa vea, manuia la fiafi alo whaatu. Aftai. Ia le nā, tamai tai o ati,
fai mafonga tā moli o le tātou pulenga, male au whainga alwenga a le Henderson Cars i le tasi iwa wha, Cavendish Drive i nai Papatoetoi Manukau, ia pola wala au fo ia i le lātou telefoni e leise tongi o Walusalau, fitu tasi, fitu tasi, o Walusalau, fitu tasi, fitu tasi. Whatalofa whapitoa i lunga o le Apio Fōlinga, a le Facebook page ma le Gagaifo Faiva, ia whapea fo i le YouTube channel o Gagaifo Faiva, o leo tu wawai atu o lo mafuta mai i a Eleanor i Fopo, whapea fo i a toe le toa, ia whapea fo i autou uma ia o mua, Sangapuru tele laupola, o sebo se titi talo whalava le malu, malole soifo manuia, kalo wha. Alo le ngā lue fo i nei aso i o Faiva alo Filima, alo whaptai le malu, e le ngata i ngā ruenga o lo o tautua ai i a tangata lau tele, ia e tele fo i lau sao, i le tātou wala leo nei, ma le unanga le Radio Samoa, i talo ta alonga, ia mai se fo i le tele Paul Kalambe le lei, sa e tautua ai. Ia mau le e matala le fai tutoa, ia, so se teimi a e au sange ei le au fai ngā ruenga. Ia, e mawhai au na wala au, ma whaatatangi le telefoni e le malu. Semo se titi, e fio mai. Ia, ma alo whaatai. O James e Sarah, ta alo for James, ma alo le soifo maduia. O Selela, mua au, ta alo for lava. O Fele te wala au mai ai, mai. O Samoa, ia, yeah, le late Talofa, Dennis Margaret Masoy, watching you from Gold Coast, Australia. O Malia Rosa Pio Tuya, yeah, malole mafuta mai. To o le toa, po teo o ngafali ipuni. Fa mai. La le tula fo no na eve vesi vai na. Ya le fai na. Talo fatu i le sunga, i le tai au fou, o le siu fonga o Samoa o le tai au fou, i le ai o Long Beach i California, le sunga atu le epa, whaftai sua li o, talo falava malol se fumuduia lau fionga le whatonu, ia, ma le au whainga luenga foi, whaftai le mafuta mai. Whatalofa ia tamali i Freton, talofa sister, malole soi fumuduia, ia fa pe fo i Marietta P. Wo le va ia kwa ia oi a le leva to a sau longa le fa le tusia ia Amelia fa moana. Ta lo fa Amelia, alo le se fo mundia i la fionga le fa le tusia le tusi. Ia fa ta lo fa fo ile au le popoi mo le au palo vale mo le au fa pusa. Ia oi. Oi lea, talofa o Malia Rosa Pio, fa pea foi Michaela Johnson, talofa Michaela, malo le se fomudria, va taile mafuta mai tato por Kalambe, oi le ia e fai asito tele, ia ai oi lato o mawhai ona, fa ilo atu lato swafa le sunga e patolo fingota, watching you from Melbourne, Sevilla, yeah, malo, whaftai o tātou ainga, ma tātou paanga. O whatau alofa numera, alo le soifo mduia, yeah, whapea foi o ia le nā. Whatalofa bitoa lava, i le tāpua inga, ia mane mai moa mai foi o sio anti. Ia o matua, o iwa sifu male fito sanga, olona soifo e nofo i kahuku, anti whaalave lave afa masanga poe la ulu ia whapea fo i sio to fine. Leta mai ta ia Yvonne, ia e mese fo ia Aisha Vaughan. O sao kere iwa ia Aisha Vaughan. Watalo fo ilo to fine ia siniva. Male whanau e mese fo sunga le rie pakopo ia tu iala, saba inaya. Ia i Salt Lake City, Utah, le to fine ia Doreen. Ia mautou malaba o tātou ainga, ia ola ua wha mautou i Salt Lake City, Utah. Le uso ia Brent Malolo mo le filtua, ia wha pefole no whaalo,
le uso ia sama malolo la fonga. Ia ma outou o loo ua outou lala ma vea Hawaii ma Amerika ma no foanga tu mau fatalo fa le uso ia sielu a vea ia ma le au fafifia fo i ale High Chief sielu a vea's luau in Pearl Harbor te yatu mo le whaaloalo ia me se fo i le anga le lei ia tu sai mo le tātou whilo inga o le utawa vatu oi lea talo whai o le talalata mai o le tau i Samoa. The weather is too bad. It is bad. O le talo le tau i Samoa o le matua matau tia lava le mea lai e le teimi le nei. Swing o le tau le malolosi o matangi tō whātau tau, maangi whātau tau, ti munga, malolonga le mea la o i ei tātou. Ia manatu fo i lea tālo sia. Ele o iai ia ni matangi malolosi. O lo o fofo wantu i lunga o le atu Samoa ma le Pasifika i le awhianga o i tātou. O le ola ma le soifua. O Mauta Malawa, o mea tō tino, o le si o manga, o le tātou si o manga o le ngātai whale, o whaato anga ma mea tō o la fumanu, o pisi nisi ma kampani ma tinae ese. O le popolenga le na. Ai ala le pe o le wila. Ma le lea yo se sua vai le lei e tau mafa. Ia, umana tātou te nofu talo ai i le tua. Ina ia anga le lei. Ia malawea i Samoa. Ona o mala wha natura. Mea la ia le tau te wha whonga mai nei o tala noa tuai. Ai whita isi au Samoa ia no nofu i Amerika. Whai mai ia. Au whai atu o Donald Trump. O le matua matau tia, o le pepelo le te maloa. Langa o leo wa ilo atu nei. Leo umana sao no Donald Trump. Climate change is a hoax. It is crap. Whema i le te li tonu i whesuia inga o le tau. Io. O le mea le nā, o le mea tangata le anga e whai. I le eiso na tali torunga iai. Ai o la fo la mo sila ia Donald Trump. E ta whenga malo longa i si tete ese o le malo tele o Amerika. Pa o va lele le taimi se e ai lunga o malai va lele le I uma. O na kilia ese le kiona ma le aisa. Pa o va lele anga i le sami feto ai va lele ma helicopters. Aisa, ona o le swing o le tala o le tau. Le fo ila o lava ina nofo ma ave ese mai le malo tele o Amerika. Mai le whea ngainga na sainia I pari falani. The Summit of Paris for the Climate Change. Ave ese mai ei matupe whaitau piliona na tui nātu I tutonu o lea whalapo putonga. Ina ia whesosoa di ai I atu motu o le Pasifika ma isi atu nu o le lalulangi. Wa a fia ona o swinga o le tau. E mafua mai I sea. E mafua mai le toanga o atu nuu maua lulunga lo lato ta mau a inga ma atu nuu millionaire. E le whaawau pēr na sunu le kopa. Susunu le swau. Susunu le pau voi lele. Fossil fuel. O le koale. Aia. E aluanga I lunga le asu. I lunga o le vātetea. E mana waina e tangata. Ai whapena o na manifi ai le o sone. Ia manifi ai. Le o sone o lo tau tali ai le malo losi ma le vevela o ave o le la. O la le me tupu, pe a o ina matua vevela tele mahati mai ia ave o le la. Vevela malolosia. E matua liu sua vaia maunga te tele. Maunga isa. O na mangoto le il sami. O na si iai lea o le sua sami. Ma o tuai I ngātai whale.
ona lilo fia lea o ngā taifale ma ele fo i lea māua la lalo. Ia, ma lolo vai ai atoa, ma fia le soifua ma lolo ina ma mea tau tino o tangata. Ia le tal tonu iei ta malo. Ave ese mai le 4 piliona sa tu inantu ile World Health Organization. Whalapu tonga siri leo te leo lalangi e iai uma professor fo mai o tangata ata mamai le lato whaatinoina o vai la au matonga fitinga mo le manuia o tangata lautele. O atu nuu ese uma lalangi o lo o iai totonu o le World Health Organization po le World WHO. O le mea leo ua vavai atu ne iai. Wasa u tilo atu ana le la. Ua amata o na mata ita tangata, mata ita i o le malo, ma le malo. Mana o e whaatau mai Canada. O so whai Canada ina i avea ma stete lona 5 maritasi. Whamai a Canada, come on, Donald Trumpet, come now, we're waiting for you. Mana o ina ia o so whaia Mexico, na tongi i ai le 2.5% a la fonga i lunga o loa o loo au ina mai i Mexico. Ma o loa o loo au ina atu mai America i Mexico. These are huge and big trading partners of the United States worth $150 billion per annum, per year. O tausin sila ia le mea wo ia. Ia lea la e tu watu na taxes ai whaasaka mai fo ia la malo. Mana o e whaoa i le whaonga ina o au tau mo fita. Lea la vai fo lele ta o le Panama Canal, mai lea tunu o Panama. Mana o mea o mane. Mana o iei e whai ma mea tō tino a Amerika. Au tō silsile me e tū lai mai ai. Feita te tai o malo, o le mea tupu, e o mai whatasi malo. Ma tu tū whatasi e tali te e atu il te malo lea. Nanga leo sau malana sa lalo, talu mailo na whaia ina tutatolo, whaia ina popo ile whainga pālonta lau tele ale tunu o Amerika po le malo tele ile 2.0. O tō wawai e. Wai aso na sa ima vai atu nei au iai ile atunu po le stente o Hawaii. Whaita wafe ali i leo whaapitoa o le FBI ma le CIA tuturi whaamalos. O i la tōu i tutonu o le sekta po le matanga luenga o la fonga IRS, Inland Revenue, and the Treasury Department, matanga luenga o tupe, le matanga luenga o Social Security e mau o mai whaapatalanga o le tangata. Ua ave le ki male malosi anga whaapitoa wha le tula fono i le tangata milionea fo le bilionea Elon Musk. E alu ai e tilo ma vava ai i whaapatalanga patino i tangata tai toatasi o le atunu uantoa. Ma whaalave ai i lato pensions and social security. There is no more privacy. Everything is going to be turned upside down and everybody can see that information that is privately pertaining to you. Yeah. La mea la ua whaine, whai le Palestine o Mexico o le whawhine ma le tamaitai.
E land ifo le vale le Donald Trump la au mai ei tangata na nofo whaasoli tula fono i Amerika. Ai tanga atu le Palestina o Mexico. La uma mai a tangata Amerika o le ta whao i Tijuana, New Mexico. A mai uma mle valele. Siaki uma tua o i lātou e le aini o lātou. Nau mai o le a toa le o le visa ma le lātou tus for lau. Whatiti e umafo le valele e tuli mai Amerika e mai ai. So this is the kind of reaction that is caused by Donald Trump's action. Whatiti el tipoti matua ele i whananau i tonu o ele malo tele o Amerika. Whatiti e toi malato whanau sa whananau wai ele. O le alwasini da. O whenanga whangau i ka miki. O whangau se whare mai penga whangau i le vāo le langi ma le lorulang. For the country not to claim citizenship of these people. And that has been taken away. That has been taken away. You know, langa le tātou talanoa anto fo i le malo tele, le whata o fo i mai ai, ma le tō tele o tātou tangata Samoa, e popole. Te mai sole le ato. Ai talanoa mai nipe o le te nofo i nei, sa o le oi. Sa o le oi le mele oi ai, le taunga tā fo i o le soifuanga. And now Trump has set his sights on using the military, the FBI, the CIA, to go after his political opponents. Tangata umana whaasanga tau iei, le la whawhiwhia na whaia le malo tele. Se ngā i o inga whaasoli tu la whono whapene, e whaawheita ngā iei tangata. Ma ngā iei tangata e tango au i a upenga, ma lato la matia i le soifua. O la tau ia watu lai mai tonu. O le parliament fo and the new administration of Donald Trump. Ele se tala ia te watu ai nei. Ia e se le mona lau pua. Ia e longa kingo fo i Amerika i fo le manu lamba i porkiki Amerika. Le niu tole foa semu si olo ngā asiata. Lena. Lela te whatuai. All of you guys that voted for Trump, now you will get what you deserve. Na leo av esel to Social Security, le toi umi ni nei lava. Avatul ta maloa le I palo ta ina I totonu, he was not an official elected member to the government, to the Senate, and to the Congress, Elon Musk. E sa olele o e le niu telefon. Le la tau avatu ai ia le afo I le tala I la wali ia. Ia na tātou se e maila ia le I Samoa. E matautia. Le mea ua o ne I ai tātou. Like yesterday, I told you, le mātau ma le maunu le na tongi ifo e la auri le mali e toa I lalo le o ngā samilea. Na tongi le si mātau I o, ai nofo la auri ma ono sai ma whaatalitani. Po le a le taimi, e la ngona ai e le tamaitai pāle mia I afia mea. E te tau ai on a step down pe wha ma vai alo ia le tofinga pāle mia. A o la fo I manatu fia me. Le maunu le na tongi e la auri I lalo I. Po ai o la ua ma tui la epa e mua a ia le maunu le.
Tu lau whaafonga mai o le tano. Ia nofo fo i la uli ma mata tu ia tu le epa. Au tu i le epa fo le nei ua mangeso fo le ko inga la kou i o le mawhai o le nofo le nei. What's in tu le epa's head and mind? Wale la vango ngofu. He was waiting anticipatingly and trying to be patient, but he ran out of patience. Wale lava lo sai o upa pusong sai fa mai loa se I mai loa lunga malmaung le ai lo malmaung le tongi lo officer of farm sinonga le la o tato o mai ai le mata upu le nai de so fai ana le la le press conference le feido inga le sunga lauli le mali toa male vasenga o tu stala oka se manino le fa mtalaina yo ele mana o fo I lauli e fa nga le a upenga lea o le fa tuino se lafo ele fa tu I nai ia le fionga le tamai tai pale mia tasi ale mela le mafofau ua I loa le lei ele tamai tai pale mia le unga o le suia o le vai le tasi fa lua tasi fa tasi vaenga tolu sfuru ma le lua pui lua pui a ele to iai lau pati pe e te fa ma vai pe tuli pe fa te a oe ma lau pati o le pese mai olo o iai le tu la fono fa vai e pui ai e le pale mene lona to finga fa pale mia se mai le au so ele se mea lea la ua mafua I loa ona amata mea lo le sunga tulepa. Good on you tulepa. I take my hat off you and give you a palm. Pero mea kamiki fo le lea. Mai le mea le lole o levan kwa kia le lole I. Kaukango kuye. Ai poe lo matua fo le di morang kama. So ai o ngi kama giki. Talo for Tess or your Tess Tiva watching you from Canberra, the capital of Australia. Hello, so from Ria. Filimele lei toni se nona talo for lava. Yeah, but before ia tamaita your blessings. Kayatea. Siliana, talo for lava balole so from Ria. Ya to umalava, please press the like button and share our program. Make somebody laugh and understand exactly what's happening in our country of Samoa. Tanto watanu pele Samoa. Tele la me io le aono tutupu mai I. O lo fatal tali le sunga I a lauli. Lea la e faulinga mai o le fatuina o le lafo lea. Ia male tuinatu le tusi I le faamsinonga mawalunga, male faamsinusili, le loia sili, le tusi a fiame, le tusi a lauli. Po o ai e faasino tonu I ai le fia o tui le epa male HRPP ua le faatuatuaina le tamaitai palemia pe ua le faatuatuaina le pati atoa o le faatuatua I le atua Samoa Waters. La tali la auli. Atu APP la tui ayo. E te tau ona iaile se sengo mei e lua. O le faatuatuaina o le tamaitai palemia. O le mea le nā o le lafo e whātū le sunga lauri, a o lea e le whaia e lauri. Au te wawa ai atuai, ma o mori mauina, le tū mau pea o le lofo lauri,
ma lona whaaloalo i le la vā, Faiva tai ma le tumaitai parimia. Ai o se ipu vai ua le toe mawhai o na toe awa o mai. Whatalitali lola auli a tongi lalo ile le maunu ma le matau. That's best for you. What are the options left for you? Madam Prime Minister, to step down and resign honorably. It is the most honorable thing to do when you think of Samoa, courtesy, and have some love of what is left for your beloved country. Then let the country decide. E le toi o fo ila le tātou tutu ue o i tu e whai se whai ngā palonta wa o le maule nā le sunga lauli al mali e toa au te mana e wha malama ma wha manino pēr i le pa ia mawalunga o le tātou tutu. Going for a snap election or even going for a general election, it is a heavy burden and a very costly exercise on people's head. O se avenga mamafa i tau au ma le whaafafa i le tumuai. O tangata lau tele uma o Samoa. Aisea, le anga fo i ele o iei se paketi i whai ei le mea lea. I se teimi whaafua sei whaatope tope le teimi le nei. Sei vanga nai o ni mara whaanatura pe o tsunami i a mameo o a wha malolonga ma mea whaapena po o ni afi ma mea whaapena. E oso wha i ei le atunu uma fi ai le soifua malolo ina ma le ola o tangata. A o le mea leo le snap election po le ele ei se paketi o whaanganga mo le mea le nā. Ma o le ala fo i la le nā. Le ala vai nofu ma tapua i ai. A le umutua i ata lava le sunga lauri. Awa fo i o lea ua aina le matau. Ua aina le maunu ua sisilo i lunga. Le matau. La le i ale umo. Ala ua avi o e tali eile sua. Ale whaamsinonga ma le fionga. Ile whaamsinusiri. A umalana tau mafa le fionga le whaamsinusiri ma wau mai ivi o le ia. O na whaatūlanga mai lea o vaenga nei. Mua. Tau na o fia mea malesi vaenga to li mai whai la tō whainga panota. Lua. Fo i mai le to aiva le na e atoa i ai. Le vasenga e to lua se furu ma le iva. O fai pule o le whaatua i le atua Samoa ua tasi ua lua e sili atuai. Na i le afa e mawhai ai o na whaatu se malo fau. E le i se malo fau e toi whaatu ina. O le malo lava o le whaatu i le atua Samoa ua tasi. O le ale me ono o iai. O le ale mawhai. Pea au mai nei le au awina o ivi. O le ia lea mai o le whaamsinonga. O na whapena lea o na whapea mai. E toi fo i fia me e o e whai le lātou whai ngā pānota. E le mawhai o na ia wha ngā ina le sa pelu lea sa wha maai. O le talo ina, ma le talo sanga ina o le fionga i le ama malu o le malo, e a fio mai e wha ta ape le paramene. La me la wha ta ape ai. O le lava le whai numera. O le lua sifuru iwa. I le sifuru ma le valu o tui le epa. O a scenarios e ono tu lai mai. O le alofa la o le fionga i le ama malu o le malo. I le atunu o le ale whai e se whai ngā panota. Ai sau loa whapea mai. La uli, o ai o tau lea. O le a pale mia. O ai o le asui pale mia. Au mai le lisio au minsta. Ma minsta lango o lau whai ngā malo.
Watch this space. That could happen. And it will go down in history as part of democracy in Samoa. E loa fo'i na le matua tele o le polokiki ma upawhai o malo o le atunu. Malana whau tautanga, malana wha tali i se tali e au mai le langi. Ai maise, wana o le i tūtino o le wha msinonga. Na te whaia le puipuinga o le wha vai o le atunu. Le tula fono mawa lunga le nana i lo sesi tula fono e whaua i tono le parmene. Ia ono whapea mai lola e leo lauri. Ia vai, va lela manatu tangata. O leo te tai toi te fono i le whatutua i le atua Samoa. Ai va tua le lisi. Ele o iai se ingoa o le sunga lauri le mali atua. Lau fionga leo malu le malo. O le lisi leo o tu inatu. Ua mātou filifili ai. Le fionga ia mulipola ana rosa morio o ale. E avea e whaua wina le tofi pare mia. Ai ua mātou filifilia. Le fionga le ingoa matua ia ale vena ale. E avea masui pare mia. Eoi, sa ua iala iale ina o le lisi whai noa mai tangata ia sfuru ma le lima ea minsta o le kapeneta sa ua ina ma le sefuru ma le lima o minsta lango o le kapeneta. That's a scenario that could happen next week. Yeah, toi ngā mea le nā e ono tupmuru I le vai asafau. We'll see who's going to get the last laugh. La tātou whātalitali ma tilo le tātou te maioa ma vase ma pena upu whai o malo. Ma wa aipo ai la le la atam e muri. Se fulu ma le ono, sui fau whaatutu o le whaatutua I le atua Samoa ua tasi. Shall anything happen? O maumai. Whether a snap election or a by-election, ai o le tāpenanga lea mo le lua awhelua sifuru ma le ono. Sifuru ma le ono lea o iei nei e fau. O sui mai I pāti o le HRPP maona I tū mā loa e sifuru ma le ono lea o sāwa vali I le maota o le whaatutua I le atua Samoa o tasi. Matalo sanga I le te fono le sunga lauri. Pe mawhai loa ona taliaina I lātou le stala. Whamai e sifuru ma le valu. Alanga ili sto lua lai whaaloto lua ma le o mautonu le teimi le nei. Ai sisila la iai. Sifuru ma le ono le nā. Po le sifuru ma le whao popo iai ma le sifuru ma le iwa. Lea olo iai nei. Ua maua I whaipule e wha sifuru ma le lima. Olono winga la. Ia, pe to afitua ni whaipule o lo saili. Pe to balu foi. Ia pe to ono foi ni whaipule saili. A toa le au waa. Wha tumuina pu whangauta o le sāfo lau o le wha tutua le atua Samoa tas. Patalo whatu. Fui ava tuioti. Ia, lau sunga le whawhengainga pastor. Ia whapewhoi le whaltua. Te iatu le anga le lei, le asua na nafi, e whapewhoi o na mau pea au Faiva I le ngātai whale. Ona makua whelesi au snapper lea, o ka alo i anga bau.
Anga leile tua le launga. Ia whapena fo i o a ao o se taula sea. E mawhai ei o na o atu le mea nofa le tua o le wha mawhana whana ia ma wha te ai ti ngā o tino o tangata. Ia lātou mawhtianga i ngase ngase ma mai ese o le tino. Ai mese ai mai Samoa. Ia rai o lua mea na wa lau sunga le whawhengainga. A mou a ao o lo o whamanui ai tangata i lo pai atu. E o whatasi ma le tatalo, ma le whatutua, ma le au ngani whatau anau i le tua. Ia, manui au ao. We fofo sisi ki loa ele o monguia ki ele ai le menga. Wala au mai a katule. A katule vai o le ola e. E o whakasi ma lau fo. Tātou toi fo i mai le tātou mata upule. Sau loa le sunga lauri al maria toa i le whaatalanoanga ma tusitana i le so. E le o lua ni pāti a le fast. E le eise me ta o se fast party ma se fast government. E le eise me ta o se vaenga whai o le fast. Ma le ma lo ua tū nei o le fast. Fasino i yafio me ma le toa. Sfuru ma le lima la o iai. Le ai. Tasi lava le pāti. Mai a mana tua le le i fia me, mai lato uma e toa lima le ua o ese atuai. E iai tu la fono whawai, the constitution of the political party as registered as the fast party, po ole pāti whawhai. O le vaenga whawhatui, o le vaenga whawhai, o le whatutua i le tua Samoa. Tasi, wa iai o na aurape, wa iai o na whainga whawai. Mai wa uma fōi o na utou saini. Ma malienga na whaia i luma o lo ia. A le whatutua i le tua Samoa o tasi. Fiume and the other 5 already signed and agreement almost a contract to honor the political party's policies, rules, laws, and regulations of the fast because it has a constitution. O mana fa faitau, saini lumo leo, o yo afo yo loia. Ma te tau tino atu, ma whai le mātou tautonga. O le a mātou si tai, o omona mātou whaitau, i upu whaata oto, ma le whawai o le pāti, whawai o le whātou tua i le tua Samoa tas. Ina ia mātou tausia, mausi usi tai, mauia awala uma e tausia ai le mamalu. O lea whiangainga, ma lea tu la whono whawai o le tātou vaenga whawhai. O le whātua tua i le tua Samoa o tas. Sau i lei tua malesi mea. And a clause. Ai a whai mātou te leo sustai, ma wha mamalu, ma wha pēnā fōi o na wha alo ina, le tau le leia o le pāti, ma lona wha vai. O le unga o mai i a tau, o le wha tea o au pe wha salaina fōi. Na matua tautō, mataliaina, e fia me, malistori mala uo. If you do not obey, honor, and hold the integrity of the party and respect the Constitution, you will be sacked from the party. And if you may and all the other 5 fully agreed and signed it.
And signed it away. Signed your life away. Ona o mai lola ia lea ina ua fasili au tanga vaia. Fasili ngia tupe le fatuatua i le tua Samoa o tasi. Po o fea. Wo o iai. Fea o iai. Ia le tele o tupe e saia. Tali lau. Mai lava le amatanga le lava se tupe. Wa faalu seina. Sa whaia le mātou overdraft le faltupe. Palu se lau wafi. Whaatino ai ngā ruenga malawa. O le wheo i atu ma le wheo i mai ma le lātou malanga. O le aunga o le wha moe ina ia lava se tupe whaatau i lava se whanua ma whausi ai se whale a vea ma headquarters o le whaatotua i le atua Samoa po o se no whaanga tu tonu. E whono i ei le whaafalitui, e mapu i ei le whaafalitui, e re ngata o sui o le whaafalitui. Ai o sui lango uma o loo i Samoa ma whea lea no whaanga i so se taimi. Whaapena fo i pe amalanga atu. Sui lango o le whaatutua i le atua Samoa o tasi ini whainga amalanga te tele, male to tele, e mapu uma i. Mai atunu ui fafo. Mai New Zealand nei, maenga se New Zealand. Mai Australia, Hawaii, Amerika, Alaska, Canada, lea tu Europa, lea tu Asia. Ina watulai mai, le fese se inga fo i le vā o le tolu o whaipule, ale vena ale, le ota ana si, tu. Whapea fo i le tō wha ia mau, pue mai, sios. Halu fo i isi vai ngā tupe soaswani i la tō campaign, o ata, o wha alawi loa, tele io mea mātungo fie sa wha ilo e le teitai whono ana nei. Ia, ele toi ea seisi fasili na toi tui nātu. Manino lei malama. Tupena o mai fafo tasi tesi ma le 2 miliona na wha alu e toi tutongi ai. Ma wha pa u te isi lalo le lato ai tā lafu po le overdraft mai le whare tupe. Toi titi a miliona. Sau le tupe na mai fafo. So son e fa tumu ai le pu ma pa u lalo le fa se la wafe tala. O lo o fa pe na pea ona ta vili fuanga ina ia fa wau pea ona fa tino sa ilinga tupe. Ina ua uma le palonta o le lua fe lua sfuma le tasi. Toi titia a to le lua tausanga ele i toi fe sili mai. Le pati fa fai ma le whainga malo ua tū. I ona tangata maona a inga wha tua i le tua Samoa. Ma lango i le tua i le pati. I vaenga ese le atunu. Ma le lalulangi. Ele i toi fesili mai stupe. Nanga e sa. E sa o lele le vaenga le na. Ina ua o wha mawai o le fai lau tusi ma le fonga o le ainga whātua tua i le atua Samoa watas. Pore sui te whono fo. Au whamawai i la ua nganga mamama le whamauni. Wa umala ngā ruenga. Wa tū le malo. O lo o iai tupe whaanganga e le malo. Mo ana ngā ruenga mana tinae. Mo tangata lau tele umo le atunu. Io. Wa umo na tongi le usao. Ma whai le usao i matau. Au sao. Wa kaule whangalo a inga le kere oro kai mi alu le mea lea. O lea la watu lai mai. Vi ia le tua. Io.
Ai, lau sila fia, e lea tunu. Ko titi lava le se wharapu potonga, o ni sa ili ngā se leni, ea po ni whanotanga, mafutanga, ngā ioinga, ale a inga whātuatua i le tua Samoa watas. Tau te le mori maua i Samoa. Ia, i loo whaatau waa. E whesoso ni atu ma tu ngatu le tau au, tu lei le ngā ruenga, ma le tau mwhaina. Eo i ala, wau se tua ngalu. Wau le iai le komiti ma tu langa whapea. Komiti o tāpenanga ma komiti whafoe ma mea pena. Ai tō maupea lo whatuatua. Ma lau lango. I se mea sao, ma se mea lelei. E le whapea awa le mea le sea nei. Malanga i le tātou ngā luenga. O le whai mai a isi au vale ia. Mai tutu lo ngā tonu, o ngā whelo ngā tonu tau te tuai tau pua, tau vale. E le mawhai no tū lo ngā tonu e lango se mea mātanga ma se mea leanga o lo whatino. Tātou te o e tū lei le wha moe o se mea e le lei o le whai mō tangata. Ai le tāo fia i fōi. Lau tangata ma lau porkalame. Awa e fiu e wala au o tau te mumusu tau te o mai i runga le porkalame lei a tau sa vea. Te pala ai, fefefe. Ioi, au te le tau wala au watu la i a te o tau. A mata mai atu le epa e tau le lo popoai lava tangata o le HRPP. Bring it on. Nā lo wala au mai lava i le ofisa tali atu. Oso mai tono le maia. Tā te tala noa ma whaasoa i leanga whaata malii. Ma leanga whaata usala. A o upu mua nā le a tau sa vea watu i atoe. Au e te atu matangi i le tātala noanga. Tali i le whesili. Au e te ita. Au e te tō tā mai mai furufuru lele. Au e te whape nāloa. E nai lolo le me tupu i aoi. Moilo. Nena. Upu sa sao upu nā. Ma o masani fo le tunu. Ia le atou sa vea tono le maia po o fafo le maia. O le mea e tasi. Peka ke pingi fa Samoa, peka ke pingi fa perkangi, peka ke pingi fa sainga ma le fa maori. E ka ke pingi a fa pena. Io. La na lo tala no atu fa pena. I le tele o le au vale i e fe mai. E tu lo ngā tonu, tu i fea. Tu i fea ai, toi o se whare e se nei tū ai. Tu lo wha whonga le tunu, po lalo se niu, po lalo se ulu e le kuku ai. O mea umana, o mea whai e tangata. Ua tā wā nau wina o tau, ono ni tau i tau te maua. Mai au tau sila fo i ai le toa tere lea e whai a nei le tātou ngaruenga. E maali lili. E tutu vai lua i lisi pito, tu lisi vai lisi pito, tu le vai lisi pito, sao fa i lunga le pā, mo le au pā. E tilo mai po ai le i a o fea le a ngā i e le bea. Le ala le nā, tātou te whai ai le ngā ruenga, ma le āmi o tonu, ma le wha maoni, tā ule mea sao i le tunu. Ioi. Ta ule be sa o le tunu. Au tau sila i le mele na whaine Donald Trump. Sori le tula fono ina ia toi fo i mai. Ina ia wha mangalo ana ngasala mana sori tula fono sa whaia a o iai tono le mauta fono ma le palmene o le mauta pai. Se i whaali lo na pawa malana salalo lela sau ora o le tau i masui. Lango i ai tangata milionea. I li tō tili. E tō tili atu ai
I lātou middle class people of the United States of America. Tā ina se se ai o lātou langona. Lele lau o tā hofi, le fitu se lau piliona. Federal aids, 700 billion. Lena o whai atu. O i nei, wa ai male a lofa, male momo le loto i tangata. Tō ina molo mātua sa tau le taua. Taua i Vietnam, taua i Iraq, taua i Afghanistan, taua i Korea, taua le Pasifika, le taua lona muamua le langi le whiwsalau sfutasi, taua lona lua, wha umatu le whiwsalau Faiva. 4 miliona tangata o maliliu, manunua, fo i mai e leini mea no nofo ai. Momoi lalo ulu, momoi lalo niu, momoi le matawhanga. Na o sina mea e o fufi e le pa. A ai mai le kārongi la pisi. Le ai se pensiona e ma se benefiti le social security e tangata nei. Auto se sila la i a Samoa. Samoa mea tangata e mau mea ma maurulunga o lātou to whinga i le atunuku. Mā tiri maua i a ma tele mea ale au milionea. Ma tangata umai ei tonu o le li o lea. Only a few in this circle of friends and people that they know and attach to in terms of political affiliation, business affiliation, social affiliation, with the rich and the stars and famous. I e file mua masava vali ma le loto maulalo tangata matitiva o le tātou atunu. Yeah. That's my personal opinion, that I am entitled to a qualified opinion from what I see and experience hands-on for many, many years of observation. You know, the privileged continue to be privileged. The rich continue to be richer. Wo tō sila fula ia i le mea le anturai mai nei. Wale wo o lau talanoanga. I le mata upu sili o onga se le manue le tu lai mai ai ni whawhita uli. Le o whea ngai ma le atunuu. I le vai teimi le nei. Ma fua mai sea, ona o e lau manu ia, allegedly, e iai o lato, tu langa ma tō whinga māwalulunga, whaalapu patonga, male malo. Unfortunately, o le mea sili le nā, ona taungata i a Samoa. O le upu lea, e na o le lua ona mtaitusi, au te launga i pea, ma launga i pea, mai lavo ta lavou, upu poto alo tama. Le mea le nei e le mawhai ona avesea. Sori el tu la fono, e manui ai, e oti e foi. E ufi wha manungase e foi. E mālei ai foi, e manui ai foi. Ta ngofie, si pela ngofie. A o lona tau singa. E onga, e sili le miliona ta la, e teu wai. O le vi, o le a, le va. Le va tangata, le va a inga. Le va lea, wa avea ma conflict of interest, u fete nai ai langona ma mawhauwhaunga.
Ma le mana onga o le mea te tau o na whai lalo le tula whono ua whaia ina ma to i lalo ai. Le upu ua tau o le tau tonga ma le wha maoni i lumo le tua. Done. Dead. Buried. Aisia. Ua vea le vāta ngata le nā ma le vā a inga as a conflict of interest, and it killed the purpose of the oath of allegiance. Le tau tonga ma le wha maoni lumo le tua, lea na sau noa i ai le sunga le lauri. Ana ua au mai ni leo leo mai fafo, pe ona ua vatu laso na nafi, i le tātou lecture lea na whai. Po se vaenga fo i o le wha manatu ma se awa onga e winga i le mata upu. O le whea ngainga wha le wō a Samoa ma New Zealand, lale au mai lalo. O le Article 4 ma le Principle 4. So se teimi e mana umia i e Samoa. Le fesoasoani i New Zealand, le tamau a inga suenga wha le tula whono, mea uma whapena. All you got to do is to ask. There is no cost. O mea uma e whaia i New Zealand, i le au ngani atu ma le tālu sanga Samoa. E fo ma i New Zealand. Leanga o lisi vaenga tā ua le nai le amatanga. The sole purpose of the relationship between the friendship treaty between Samoa and New Zealand is not to promote New Zealand, but to promote Samoan people. Huh? Yo ke lo wika au ke whaali. Whaali ma whailo atu le tunu. Lea la ua fia i nei malalo le headquarters a leo a le lau mua i Wellington. Wa lau manu ia ai whapea wa o mauna longo atu, matalu sanga atu. E au mai se fesoasoani, i le sua ina o le mata upu lea i mori ai nei lauri. Ma le mata upu lea i atu au. Le otio tu au, the hit and run has never been solved up to this point today. Ana tātou usitai lai le nāmea, ave ese ni o tātou so tanga whale te ngata. Nau tōu loa, ele tau whai atu. Pai le mea ami o tonu, se manu tātou te leo o mai i le tai au le nei. E whewai vai ingo ro tu lai mai. A fisi le tangata e tō tasi. Lau manu ia mai lava le amatanga. Ai a fisi ai, masalo mia ma le matenga, e nisi o taitai. E tau iai o lato ngafa maainga. Ai le o stangata o le pati. Au mai le tangata ese, e ta lepe ai le pati na whātua e tangata ma le tua. Ala le nā, e matautia ai, le polonga o le atunu. O le so, o la malo whaaloralongia. O le se tasi o ta malii. Sa avea ma sui fong te lai. O le tofa lea ia tala I manu na foi. Na toe na foi keti. Esa ave ma fong te lai ia tole foa fa fisi. Po le fionga foi le ai ono le au pepetele. Tole foa fa fisi. Ele I manuia mai le whainga pānota lea na tūna I antu. Ai, sa o wala au lia, e fio mai. O maua fo I lea lao. Se ia ma whaasoa ai, ma telanoa ai, leanga o ia.
Sa ve ma fonftalai lango. Sa tele fo I fono sa usuia o le palemene. Sa whaatautaia e tala I manu. Na toe na fo ketsi. I lau mātau ma le vāma ai ma le whaalongo fo I le nāwai tau. He had the upper hand in terms of control. Sa le lei fo I lana whaafoina o le fono. Ia nei ta mai mea laiti e whaapaka e whaapea ai ia leitu la uli ma olo ma Wayne ma le tumai tai palmia whaapea e le tu wāmanoa e le tu taimi. Ai I la tilo ma la uwa ai ia sa whai lava lana ngā ruenga whaafongafitalai. Ma o mai ta wina I foi. E whaisi mana malama foi. O lea foi ta mali. Mai atu pa iai. Mama malu o ainga ma te paau whapea foi. Malaya tausia o vai tutu. Malaya ola. Mamalu I le matau tu sa. Ia whapea foi le mamalu I le whale whanga malo. Le whale iwa ma matau tu. Pa ia I ngā ngai maua. Au banatu e mana ia wale ua fiu mai I New Zealand. Awa tasi lea tamali ina ua mae ala palota sa au tau muli ai. Awa au te mai tauina ma vava ai pea I le teimi na te whaafoe ma whaatautai ai ia le palota. Na mai le palota le luas fulu tasi. Luas fulu tasi. Ma lolo ai. Ma mau manimo tu ai lea le tamari. Ele I toe wa aia o ia I le maota au tū pole no whanga tū tutonu o le HRPP petesa. Ele I sau I ngā koko. Ele I sau I ka ngā ki kalamangi I susu ngā pese. Mau atu. Le va aia le tino, le toe va aia foi, pa whaalongo ina foi lona si ufafonga. Yo, mau atua. Ta ufia talanoa I ai, ma fasiri ai, o nisi ana mea sa whai. O nisi ngā ruenga sa whatino, ma tinae. Ai, fasiri ngia foi lona tūlanga, Ni mafuanga na laio na malolo I lana whainga pānota, ma lana campaign po lana whaatosina. Pena iai ni mea, na whaale tonu, na le lava tā pena iai. Pe sa tala whea ngai, or was there a fair election? O ani teu te unga e mawhaiona. Toe tilo iai wā e te lelo na silafia. Ila ula mai tau. Obviously, tala I manu na toe na fo keti had a brilliant knowledge of the guidelines and the manual book for every speaker of the House, or a guideline booklet. O se tusi ta yala. Ye o le lola po fena mo ye. Ya le fo la o le mo I le tātou. Por kalambe le nei fo ia fiafi. Ai o te whaaloalo ma le mingao e le toi whaatala ula mai ono rongo iei nisi tuatuangia ai se manu o se matua I. Awa noa le lei whaauro le nei. Wao le fo ua mai tau atu. Ia. Pe ai sea na laio na le toi langona lo na leo ma le toi sau I le HRPP po tu maupea lana lango ya tu le epa ma le vaenga whai e pui ai a tau o tangata ai pe o to iai fo solo langona e toi tau vā I le tofi o na I tu malo o nganga I maunga I le whainga pānota o le lua afe lua sifulu mo le ono. Ya o afo I
nisi o fuafuanga luaru mamau malanga mai e New Zealand pe tau whailo ai fo ila ia lea o lona whaaboi moe ma se pati pe toi ta mo ele chapipi pe tutotasi pe o iai se pati o latou a fea lona maota ma fasilingia lona filingalo i se lango atu mo le whaamoi moe mai sa o manatu ai fo i fasilingia le fionga i le sa ave masui fonga ftalai i lana tanga i ma le sila i le mta upu mat fi ta uri ria o tu lai mai le teimene nei i le taliaina e le fionga le fonga ftalai le sunga le pali tele o le tusi atu a le sunga le lauli ua whaamalolo whaatea fia me ma le istorima mai i le ainga whaatutua i le atua sa mo o tasi. Pe whaamata ua sa o le whai unga na whai le sunga le pari whaafile mu le mea. Pule o taupo whetou te oe ave eile mata upule nā whaaloto i whale le vanga whaima le whaafaletu i le whaatutua i le atua sa mo o tasi. La lea vanoa le whaamsino. What would have, Talai Manu done in this kind of situation? It will be interesting. That way for you. Ma nei le nai. Ai o te loa. Ya ki mai pea ya. Lau le tio ma mau mai lau nofo i la soa tau. Lea la ua ave le tangi e tu lepa. O ai la e lafo i ai le avanoa. E whaatu oi le lafo. E lafo i atu le epa ma le HPP. Pe lafo i le sunga le lauri. Awa e le mawhai ona whai e. E tu le epa ma le HPP se lafo whaatu e le titi fo le lato numera. Ewa. A whapea la e lafo atu, a e whaatu le lafo. E le sunga atu le epa. Tātou te le mai loa la ia lea. O ai le whaatu tū i ai le lafo. Pe le whaatu atua ina, le taita inga, ma ave ese le pāribia. Pe whaatu le lafo, a ngai i le pati atoa. Ma le malo Samoa. No le fe mal nil tala o lo yele tu la fono e pui ai le tof par mi e tono par men le fe la yele tu la fono la a o lea e ye foi mal tu la fono o mona mali lie masaini ai le fe nga a fate a o malo pati pe tuli oi pe savari ese tu sa o ma me na bye Magpie. O le si fisili ta ua lavano mana oe e fai i le talenga ya tale manu na fo keti por talenga fo i ana toi vai atu le malu le Faiva. Ma upo i le nganga i maunga. O le wa umi na whetosoa i le mata upo le nei. I le vā o ta itai o le malo. Le malo, whapena fui. Le vāenga whai e pui ai a tau. Wa o le i le taltunu. Na mafua uma lava nei mea, ina ia puipuia se tasi o tangata. O le matenga ma le masalo mia le nā. Walai o na mafua nei mea oma. Se manu ele ni molianga o lauri. Ele ai ni whaamsino ngai whaia.
o le oti o le tama leo tu au. O maa fua o mai nei mea. O le fasiri no fia fai e le siringi ai ia te lenga ia te le manu na toe na fui keti. A o seisi foi a o seisi. Ile sila lofa. Ile le mautonu a o le no fotapua i pele atu. O na faa toso lo loa i lava lea. O na toa ngā ruenga māti na e le lei e tau na whaia mō lea tunu. Pili e whaamsinonga nei, le wha vai o lea tunu. Le tasi le miliona poloketi. Le tala o le tupe. O whea o iai le whaamsinonga. E toi ilo ai mata upu nei. Lea na manatu e te tau na whaasolomuli. Ia tasi le ulu o le whaamsinonga. E le toi vai uluaina ina ia tū maoti ona o pili la. Awane i toe a ia ina e le whaamsinonga mawalunga. Whai unga matau lumanga. O le whaamsinonga whanua mswafa. O a whea lai toi au mai e te tonu na mata upulea. O a whea e toi au mai ai. Mālo i ai le toi whaafo i mai o le whaavae o le atunuu. I le whaamsinonga whanua maswafa a Faiva se lau balus fulbalitas. Ka whiwhi. Le wingo lau tala Samoa. O le wa o na vā aso i le o whaia le whono. Na ona nofo ma whaatalitali. It is a waiting game, not only from the side of the Prime Minister, the Speaker of the House, Lauli's 20 soldiers, and Tuleepa has finally taken the bait and did something to it. Olo o toto I pea ia te tai o le malo ma vaenga whai. Ai olo o te talo ma ta pua I pea ia le atunu. Ma wale mautonu foi ma fe vai I ai langona le atunu. Se alava wale manatu ma Iesis I le tapua inga. Ma o tonu foi. O le mea le tau na whai. O le mea le tau na whai. Na uli ana mali atoa. Ma outou o fita o le tātou a inga whātou tua I le atua Samoa. E tau na toi sa vali I le atunu. Fo I le atunu o e whaamanino ma whaamalama lama. Mafua ango nei mea uma wa tutupu. Ia malama lama le atunu. Le atunu fulu lele whaitama. E loto whamangalo e vavelo na alofa. O le matua mo e pō. I lona titi whaitama. Nā te tango mai. Apo mai. E fusi mai. Masongi mai. Malama lama. O awhatia ua tula mai. Ua matangi tonga ina ai le whainga malanga ma le wholaunga le atunu malona sa. E malama lama le atunu pe a whaamanino. Ma toi sāwa wari I le ala. Ma whaato ese I le atunu.
maulalo i le atunu. Ele na o le ainga whatuatua i le atua Samoa tas. E whapena fo i le fionga le tumaitai paramia. Whapena fo i atu le epa malana vaenga. Malulu atu mo le mātou ta lepe ina o le whawai o Samoa, ma le ta lepe ina o le malo Samoa. Malulu atu ma whawa, mangalo mai, ua mātou le iloa le mātou mea ua whai. Amen. Amen. Pia o tala na tātou te tali e foi. O suanga le vatele le rei asu. Ioi, ai tātou te talo pē i le atua. O le atua o manuia, o le atua o le whamangalo, o le atua o le whamaoni, ma le atua o le alofa ufusi ai whau o malo. Mo talo si ia. Ia toi foi mai. Ia le anganga o le taita inga. O le ami o tonu, o le whamaoni, o le tuu o le whai mea whapito, o le tau wha leanga, ma le milo tala, ma le tau mawhai, e ta lepe ma wha leanga se mea le lei. Mai ele pese le foi mai foi tātou tala munu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tala,
Leilo, Onia.
Manatu o le a seu I whanua le a uranga ma le tautua I le dei fo I asa whareile wa tāwalunga I ai tiute ma Faiva alo Filima ia ai ngā ifo I Faiva o Samoa. Ma alo le tāpuai. Wiki whai me ika. A kūwhoi lo whi ngā e whaari I eila ia lea. E tāpena mai lea soa tai au. O te tonu o le a maua se whilo inga. Ia ma le fionga I le sa avea ma sui fonga ftelai I le nā mai tau o tūna I atu le paia inga. Arona sfulma le ono o le palemene o Samoa. O le tou ave pasi o le pasi moe, o le va moe I le fiafinei. O le sunga ia sau siu whanua. Wharinga tāua lava le nei mo le whaafonga mai o le tātou o tudu, ai maise lo tātou a inga. E tū mau pēr le whaatuatua I le atua malango pēr I atasi Samoa. Le Fast Supporters Group, ia le ua tālusanga mai, ia le fionga I le teitei whono, ia whapea fo I le mamalu le lātou komiti whafoe. O le aso atai au, o le ai, o le aso sā. O le aso sā asau nei, po le sa o le nā, se I toi whamutu mai. O le aso sā asau nei, o le aso, o le itu lai whai le fiafi. Ia, o le a poto ai moli futi afu e tasi, le tātou a inga whatutua I le tua Samoa e tasi, ma le au lango uma, o e tuai sa iai, ma e o lo o iai pea, ma e ua fia afio mai, ia ma fia tu mai le tau au, e lango ai, ia lo tātou a inga whatutua I le tua Samoa o tasi. O le itu lai wha I le asā, I le afiafi I ina le no whanga o le oats, ia, o masani I tātou I le malaila kapi o Tahuhu Rugby Football Club, leo lo iai I le tātou whalakalapu le nā, moli atu I fo I tātou whelua I uma ina le asā I le tau le itu lai wha. Ia, moli atu I fo I alofaanga momo onga le lei ma whaamrianga, I le fionga I le tapau le la taua. Le fionga ia aiolo potea John Roach mo le whaletua ia ula. Ia me se fo I lautou komiti mamalu o le oats. Ia ma le tulanga o le whaafoina le lei o le nāno o whanga. Ia o maita wina le tumu pe ia I o tangata. Ia stofi as farele ma stonai. Ia ona o le mātango fia o whaafiafianga. Ai mai se fo I le mafia ma lolo le steak le nā olo o kuka I nai ma tāpena mga sese ai I nā. I pō ia o le whai unga le vai aso. Ruia tele le whai unga le nei vai aso. Whatalo whatu I le telenga au matangi masi ia ma le whaletua. Ia toa, ia po le tua whinefo ia tusi, ia ma le whanau. Aftai le mafuta mai. Ia e maise fo I lo tātou nuu o ali I nā. I le no whanga. Le Riversdale Park. Sunga le li I whai whi au ia me. Ia whapea fo ia le uso ia isa ako. O le fionga ia awhamasanga. Atapana, Frost. Ia whapea fo le sunga ia. O isi tangata I o le tātou vaenga. Sam, tatalo whatu malo. La mepa, malo li le sui fōmidwia. Ia, mauto umalava. Whatalo whatu le sunga ia whata taua mō. Ia, o tātou mafuta I fo I aukilani nei mo malo longa. Ia, ma whapena fo I isi fuafuanga alu mamao. Alo tātou tudu. Ia, mauto umalava. O le tātou nuu o ali I Riversdale Park. Ia maduia tele, ia malolonga. O le awhiawhinei, tali ngā sua, ia whapea fo iosi ngā taulanga. E whaafitai ai le atua, le nei vai aso ua tāwalunga, ia ele o iai ia se tala. Whaanoa noa I ne manuanga se I vanga nai. Ia ona o le wala aupa ia le atua. Io tātou ainga I Samoa. Tama le whale le sunga le mataia. Ta lauta lauli ia o momo onga le lava fo ile tina le ainga ia fa pe fo le no falo ia male
lau tele o le tātou ainga. Ainga poto i ona i tū tau to whē e fia, mangafa e fia. Ia, tātou maua le loto tele ona o le tua malana wala au. O le Faiva whai tō tas. I re iskanga kai pule ai. I re pule ai o i lele ma lele ma ka mai ka i lele. La tātou o e tale pese ale i ata o savea. Wha manui atu ai i atu ai. Wha ingoina o le nofo. O i sole. Kinga fo e sākangi ari i le pese. Ia la whaina. Lea, lewa mau aku i kako kama lea. Ia, whawhilo i atu le sunga ia sau. Lea utou whengai, mau so le whilingalo. Mau fo i ni manatu tātu te tali e ai. O le whai mea kako kali e ma. E mau ai le fia. Pese lea le atou sa vea. Whamanui atu ai i ate oe. Manuia lunga o lea wale tele. I lea anga i atu i maota malawa. Tātou wheloa i lea sua tai au, i le tāno awa, lea palu le sualofi. O ainga, tō mua mapule, i tū au ma la taua, ainga i le tai ma le maa o fonti. Ia, ai, e bala ulia e fo i sua ma vai whanua, fo mo i tū laki. I le tātou, tāno awa i lea sua tai au, te maua i le sao. Stay safe. Oi, whatalofa i le uso, ia tāpeu veu. Alex, Rex, lea vai taulango i awale te mai tai o lanola i lolo i kalai stete. Soifua ma ia manuia. La upele ea o fea o e iai. Lalolangi pua o amale manunu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa moatu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timungai se ito mai wa o galala le fia inu mai fai mai e sotana po o a upele ai Lalolangi pua o amale manu wa sola le la fa sulu sulu unai o folingai wa moatu be ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita la upele ea le fanga luina o tete wina pea oe isi o ufatu o na punava o siuta o langa o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tata the world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be.
I'll be longing to hold you